کلان اقتصادی و امنیتی می‌آورد. مردم آمریکا این سازشنامه مهم را که برای همگان صلح و آسایش می‌آورد کف‌کوبی می‌نماید. من همکاری‌هایمان را در بسیار مسائل‌ها قدردانی می‌کنم و امید دارم که من بعد هم برای تحکیم امنیت هر دو دولت بزرگمان یکجای کار خواهیم کرد، چون کشورهایمان به سوی آینده ثروتمندتر و بهتر پیش می‌روند. ایالات متحده همچنین جانبدار صادق صاحب اختیاری، استقلالیت و تمامیت ارضی تاجیکستان باقی می‌ماند. دونالد جان ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. محترم امامعلی شریفویچ، برادری عزیز، صدقاً شدم که شما جناب عالی و مردم دوست تاجیکستان را با مناسبت جشن در پیش ایستاده بیدارشوی و احیای بهار سال نو شرقی نوروز که برای خلق‌های ما بینهایت ارزشمند است تبریک میگویم. مردمان ازبکستان و تاجیکستان این جشن باستانی را که در طول عصرها ارزش‌ها و عنعنه‌های زندگی ما را تجسم می‌کنند همچون جزئی جدا نشونده حیات معنوی، افاده نیکی و رمز معاصریت پیشواز می‌گیرند. جشن نوروز برای تحکیم اصول‌های دوستی ابدی، همسایگی نیک و رضایت متناسبه بین خلق‌های ما که با رشته‌های مشترک چندین عصر پیوندند اهمیت خاصه دارد. اطمینان دارم که با سعی و تلاش‌های مشترک و مکالمه سطح عالی، شریکی استراتژی و مناسبت‌های همپیمانی ما در روحیه اعتماد و دستگیری همدیگر من بعد نیز با ثمر رشد می‌یابند. در این روزهای فرحمند و فیروز به شما سلامتی بردوام، سعادت عائلوی و در فعالیت پرمسئولیتتان کامیابی‌های نو، اینچنین به مردم دوست تاجیکستان صلح و ثبات و رشد استوار آرزومندم. شوکت میرزیویف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان. محترم امامعلی شریفویچ، از نام مردم قرقیزستان و شخصاً از نام خودم شما و مردم برادر جمهوری تاجیکستان را با فرارسی عید نوروز صمیمانه تبریک میگویم. این جشن فرخنده و فرحبخش رمز احیای بهاری طبیعت، وحدت و رضایت و صلح و شکوفایی می باشد. آن عنعنه‌های چندین عصره دوستی و همدیگر فهمی بین خلق‌هایمان را تجسم کرده ما را با رشته‌های برادرانه و تاریخ مشترک متحد می‌نماید. اطمینان دارم که همکاری کشورهای ما در همه سطح‌ها که بر اعتماد همدیگری، دوستی و مناسبت‌های نیک همسایگی اساس یافته است، من بعد نیز به نفع آینده درخشان خلق‌هایمان ادامه خواهد یافت. با شما محترم امامعلی شریفویچ سلامتی بردوام و در فعالیت دولتیتان موفقیت، اینچنین به مردم جمهوری تاجیکستان صلح و شکوفایی آرزو می‌نمایم. صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان. محترم امامعلی شریفویچ، شما و مردم برادری تاجیکستان را با عید نوروز از صمیم قلب تبریک میگویم. این عید فیروز که کشورهای ما را با عنعنه‌های چندین عصره دوستی واقعی و احترام همدیگر می‌پیوندد رمز احیای طبیعت میباشد. بگذار در این روز بزرگ وحدت خلق‌هایمان افزون شود و شادی و خرسندی آنها دوچند گردد. باور دارم که ارزش‌های میراثی نوروز بر رشد من بعده مناسبت‌های بین دولتی ما که به نیک و احوالی خلق‌هایمان و رسیدن به هدف‌های عالی نگرانیده شدند مساعدت نمایند. در این روزهای فرحبخش به شما محترم امامعلی شریفویچ سلامتی بردوام و نیروی بی‌پایان، به خانواده‌تان خوشبختی و به مردم برادر تاجیکستان نیک و احوالی و شکوفایی آرزو دارم. قاسم ژومرت توکایف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان. محترم امامعلی شریفویچ، شما را با عید بزرگی بهار نوروز تبریک میگویم. بگذار عید بهار دوستی و وحدت خلق‌های ما را تحکیم بخشیده به هر خاندان شادی و فراوانی آرد. بگذار نوروز که بر ارزش‌ها و عنعنه‌های مشترک ما اساس یافته است به کشورهایمان نیکی و شکوفایی آورد. در این روز فرخنده محترم امامعلی شریفویچ به شما سلامتی بردوام، به اهل عائله‌تان نیک و احوالی و به مردم برادر تاجیکستان شکوفایی و ثبات را خواهانم. نورسلطان
محترم امامعلی شریفویچ، با شما و در سیمای شما به تمام خلق برادر جمهوری تاجیکستان به مناسبت عید بین المللی نوروز تبریک و تهنیت و آرزوهای بهترین این جانب را ارسال می نمایم. این جشن نجیب که در بسیار از کشورهای جهان به طور وسیع تجلیل می شود، آغاز بهار و بیداری طبیعت است. نوروز در تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی بین خلق‌ها و فرهنگ‌های گوناگون نقش کلیدی دارد. این جشن فرخنده رمزی امید بوده به سازندگی و تحکیم حسیات بشردوستی در جهان الهام می بخشد. بگذار این عید فرخنده برای شما و تمام خلق کشور شما با خوشبختی، شادی و موفقیت‌های نو خاطرمان گذرد. سردار بردیمحمدوف، پرزیدنت ترکمنستان. محترم امامعلی شریفویچ، شرفمندم که با شما به مناسبت عید بین المللی نوروز تبریکات صمیمی و بهترین آرزوهای خود را ارسال می نمایم. عید بین المللی نوروز که در روزهای برابرشوی شب و روز تجلیل کرده می شود، از قدیمترین میراث فرهنگی بشریت به شمار می رود. این جشن عجیب که ریشه هزار ساله ها دارد، نه تنها بیداری طبیعت بلکه رمز احترام همدیگر، همزیستی آسایشته، همدیگر فهمی و مهنت دوستی می باشد. بگذار این جشن فرخنده برای شما و تمام مردم کشور شما صلح، شادی و کامیابی های نو آرد. قربانگلی بردیمحمدوف، پیشوای ملی مردم ترکمن، رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان. محترم امامعلی شریفویچ، شادم که شما و مردم برادر تاجیکستان را با جشن نوروز که ریشه های عمیق ملی، فرهنگی و تاریخی دارد صمیمانه تبریک میگویم. این جشن که طول هزار ساله ها با الهام و شادی بزرگ تجلیل می شود، افادگر بیداری زمین، زنده شوی طبیعت و احیای انسانیت می باشد. بگذار قدم های نوروز مبارک باشند و به خلق های برادر ما بهبودی آورند. اطمینان دارم که شریکی استراتژی آذربایجان و تاجیکستان که از تاریخ مشترک و ارزش های غنی ملی و معنوی ما منشأ می گیرد، با شرافت زحمت های مشترک ما من بعد نیز رشد و تحکیم خواهند یافت. در این روزهای جشنی صاحب قدر به شما سلامتی بردوام، سعادت و در فعالیت عالی مقام دولتیتان کامیابی های من بعد به نفع جمهوری برادر تاجیکستان و خلق آن آرزو دارم. الهام علیف، پرزیدنت جمهوری آذربایجان. جناب آقای امامعلی رحمان، پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان، فرارسیدن عید سعید باستانی نوروز هنگامه رویش مجدد طبیعت و امید به آینده نیک و آغاز سال 1404 هجری شمسی را 2025 به جناب عالی و مردم عزیز جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. بهار نقطه اعتدال طبیعت و خاستگاه مهربانی، همدلی و تراوت است. امیدوارم در سال جدید شاهد تحول شگفت‌انگیز در مناسبات دو کشور و حال و احوال زندگی ملت‌هایمان باشد. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی، بهروزی و شادکامی مردم جمهوری تاجیکستان و همچنین توسعه بیش از پیش روابط و همکاری‌های کشورهای حوزه تمدن نوروز را آرزو دارم. مسعود پزشکیان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران. جناب عالی، با کمال ممنونیت پیام و تمنیات نیک خود را به شما جناب عالی، نزدیکانتان و به تمام مردم برادر جمهوری تاجیکستان به مناسبت جشن نوروز ابراز می نمایم. نوروز این قسم گرامی داشت تاریخ و فرهنگ منطقه ما می باشد. نوروز با ترغیب ارزش های امید، همبستگی و همفکری امکان می دهد که رشته های دوستی برقرار شوند. محض در همین روحیه من بار دیگر تاکید می نمایم که پاکستان برای در سالهای آینده باز هم تحکیم بخشیدن مناسبت‌های برادرانه ما عزم و اراده قوی دارد. من سفر خود را به کشور ارجمند شما ماه ایول سال گذشته با ممنونیت یاد می‌کنم. جناب عالی، در نزدیکترین فرصت مناسب به شما می‌خواهم شما را در اسلام آباد خیر مقدم گویم. محترم جناب عالی، غایت احترام عالی مرا قبول کنید. محمد شهباز شریف، سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باعث خوشنودی است که جناب عالی را به مناسبت جشن نوروز صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایشان سلامتی و سعادتمندی به حکومت و مردم جمهوری تاجیکستان برادر پیشروی و شکوفایی مینبعده را آرزو نمایم. درود و قدردانی مرا لطفاً بپذیرید. سلمان ابن عبدالعزیز آلی سعود خادم حرمین شریفین پادشاهی عربستان سعودی. محترم امامعلی شریفویچ، شما را از نام کاتب سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی و شخصا از نام خودم با فرارسی نوروز، یکی از جشن‌های قدیمی که فرارسیدن بهار را افاده کرده رمز زندگی و تلاش برای صلح و آسایشتگی می باشد و هماهنگی با طبیعت را تجسم نموده ادامه عنعنه و نسل هاست، صمیمانه تبریک می گویم. ما نقش برجسته جمهوری تاجیکستان را در تحکیم امنیت منطقوی و سهم شخصی شما را در رشد تحکیم مناسبت‌های همپیمانی در دایره سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی بلند ارزیابی می‌نماییم. اجازت فرمایید در این روز فرخنده بهاری به شما محترم جناب عالی سلامتی بردوام و نیکو احوالی، اینچنین به مردم تاجیکستان صلح و شکوفایی آرزو نمایم. دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی ایمانگلی تسمگمبیتوف. بیننده های عزیز، برقیه های تبریکی همچنین وارد گردیدند. از نام پرزیدنت دولت فلسطین محمود عباس ولی عهد، رئیس شورای وزیران شاهیگری عربستان سعودی محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز آلی سعود، دبیر کل شورای اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل دمیتری کابیتسکی، واردشوی پیام و برقیه‌های شادباشی به عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه دارند که در نشرهای مجله اخبار پیشنهاد شما می‌نماییم. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. رعیت پروری، بشردوستی و انسانگرایی نمونه واضح سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که بهر سعادت انسانیت خاصه هر فرد تاجیک روانه گردیده است. اینک در اساس هدف‌های بشردوستانه در روز نوروز بین المللی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که با محروم ساختن از آزادی محکوم شدند، نفرانی زیاد از ادای منبعده جزا آزاد کرده شدند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. намунаи олии инсондӯстӣ ва раъиятпарварӣ инак дар доираи тадбирҳои олии башардӯстона ва татбиқи сиёсати самарабахши иҷтимоӣ боз як иқдоми накӯ пеш гирифта шуд. дар ин замина бахшида ба иди байналмилалии наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ 20 март фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд ба тасвиб расид ки дар асоси он дар маҷмӯъ ҷазои 897 нафар ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд аз адои минбаъдаи ҷазо озод карда шуданд. ин гуна иқдоми инсонпарварона ки дар асоси принсипҳои башардӯстӣ, ғамхорӣ ба оила ва кӯдакону наврасон дар арафаи иди байналмилалии наврӯз амалӣ гардид, маҳбубият ва ғамхории пешвои миллатро дар ҷомеа бори дигар собит намуда, шодиву фараҳ ва ҳамовозии мардумро ба вуҷуд овард. ман эмома фарзона имрӯз бениҳоят шодам ки дар ин рӯзи муборак در این روز نوروز پیوندان ما را آزاد کردند. در عرفه نوروز بخشیدن گناه ها خودش یک آیین نیک است و باعث فرحمندی ما پیوندان همه آزاد شدگان است. иқдомҳои созанда ва амалҳои хайрхоҳонаву башардӯстона ки дар ҷумҳурии тоҷикистон чун яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ роҳандозӣ мегардад, пайваста амалӣ шуда ба саодати башарият нигаронида шудааст. ин аст ки имрӯз бо такя ба сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз муассисаи ислоҳии 3 касрчори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар марҳилаи аввал 22 нафар аз идомаи адои ҷазо озод гардида бо рӯҳияи болида аз самараи сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба хонаҳои худ баргаштанд. من حسین حمیجان وطنشویویچ اولا مناداری خود با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسونم که با فرار رسی عید نوروز گناههای ما را بخشید. امروز ما آزاد شدیم با پیش پدر مادر برمیگردیم. در آینده برای آبادی کشور سهم خدا گذاریم. سرور در غمخوار است، عدالت پرور است. انسان دوستی سرور دولت بود که گناههای ما را بخشیدند. ما نخنه طور گلمادویچ ما مناداری خود را با جناب عالی میرسونیم که در جشن نوروز عالم افروز که ما را بخش گناه بود بخشیده، ما امروز
آزاد هستیم پیش اهل اویلا زن فرزندمون میریم. من دولتزاده سهیلی در این روز نوروز ما خرسندیم که با آزادی رخصت میشویم با پیش پدر مادر خش تبور برمیگردیم. در آینده ما کوشش میکنیم که با همین کارهای ناشایسته دست نزنیم و توانیم که در آبادی دولت خودمون سهم خود را گذاریم. همین بخشیدن گناهان ما بازگوی آن است که جناب عالی شخص انسان دوست و غمخوار میباشد. باید گفت که فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند نسبت به محکوم شدگانی تطبیق می‌گردد که برای صادر نمودن جنایت‌های نچندان وزنین درجه میانه و وزنین محکوم شدند. عفو یا خود بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند با پرینسیپ انسان دوستی اساس یافته است. چون این تشبث در جمهوری تاجیکستان با سندهای خاص جاری گردیده با مناسبت جشن‌های دولتی و عیدهای ملی راه‌اندازی می‌گردد که از سیاست و اقدام‌های انسان پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ میگیرد. باید گفت که در جمهوری تاجیکستان مناسبت‌های مهم جمعیتی، حفظ ارزش‌های ملی، تحکیم رکن‌های مهم دولتداری، خودشناسی و افتخار از دستاوردهای صاحب استقلالی و آزادی در اساس سند اساسی کشور کنستیتوسیا تحکیم یافته. ثمره نظام سودمند دولتداری عنوان می‌گردد. در این زمینه با تکیه بر سیاست ثمره‌بخش اجتماعی، سعادت ملت و کفالت رشد و ترقیات دولت از جمله ثبات و امنیت و یگانگی تامین کرده می‌شود. یکی از سنت‌های مهم نوروزی این بخشیدن گناه است. با توجه به این و در اساس پرینسیپ انسان دوستی 20 مارس سال 2025 فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره بخشیدن محکوم شدگانی که مهلت جزا را امروز در مؤسسه‌های اصلاحی می‌گذرانند به امضا رسید و امروز تعداد از آنها با آزادی برآمدند. این اقدام که در اساس ماده 69 کنستیتوسیا و با تکیه بر پرینسیپ‌های انسان دوستی عملی شده است برای 897 نفر امکان نو فراهم آورده امید بازگشت به زندگی سالم و سازنده را در قلب آنها بیدار می‌سازد. در مؤسسه تربیوی رقم 3 سرریاست اصلاح جزای جنایتی که اساساً نورسان و جوانان از سن 14 تا 18 ساله ادای جزا می‌کنند 27 نفر با آزادی برآمدن را به دست آوردند. در این روز پدر و مادران خویش و نزدیکان محکوم شدگان برای استقبال فرزندان خویش آمده بودند و از اقدام شایسته رهبریت عالی کشور اظهار منتداری کردند. من قندک و لطفیه بچم شهرام جانی عبدالمجید من از جناب عالی منتدارم. هزار رحمت فرزندای ما را آزاد کرد. من خوجایف سامان منتداری خدمت با پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم. هزار بار رحمت در نوروزی در فصل بهار دلی ما را خرسان کردن، دلی مادرها را خرسان کردن. از جوانای امروزه درخواست میکنیم، خواهش میکنیم که همین دیگه برای خطا نروند، روهای خطا را پیشه نکنند، گپای پدر و مادرها را گوش کنند و در خدمت وطن و ملت خوش باشند. اقدام بخشش جزا تنها یک عمل انسان دوستانه نیست بلکه یک قرار خردمندانه سیاسی نیز می باشد، زیرا با آزاد شدن محکوم شدگان امکانیت فراهم می آید که آنها با عائله های خود برگردند، در حیات جمعیتی فعالانه اشتراک نمایند و در آبادی وطن سهم گذارند. من محکوم شده نوبالغ ایرگاشف جواهر از ولایت سوق ناحیه اشت اولا منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که همه ما را به پیش پدر و مادرمون با آزادی میبرد. من به همسالان خود گفتنیم که به کارهای ناشایسته دست نزنند. لحظه بینو شدن نفرانی که امروز آزادی برایشان میسر گردید خیلی پر احساس بود. پدر و مادران با خرسندی زیاد آنها را استقبال گرفتند. امیدواریم نفرانی که امروز مورد بخشش گناهشان از جانب سرور دولت قرار گرفتند در ادامه روزگار خویش با درک مسئولیت عمل کرده زندگی شایسته را انتخاب میکنند. مهمترین سنت نوروز که بخشش گناه است در اساس پرینسیپ بشردوستی و رعیت پروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اجرا شد. از 200 نفری در روز اول به آزادی برآمده 96 نفرشان محبوسان مؤسسه اصلاحی 3 کسر 6 نظام عمومی در ناحیه یاوان می باشند. من از پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صدقاً منتدارم که ما جوانان را
امروز آزاد گردانیدند. ما کوشش می‌نماییم که دیگر به این خطاگی راه ندهیم و به این وطن زیبا و روستای خود خدمت کنم. توسط تطبیق اقدام‌های انسان‌دوستانه و غمخواری‌های پیوسته از نخستین سال‌های صاحب استقلالی تا به قبول سند نوبتی از مؤسسه‌های سرریاست اجرای جزای جنایتی نسبت به 102671 نفر عفو یا سند بخشش جزا تطبیق گردیده است که از اینها 58233 نفر از ادای جزای جنایتی آزاد کرده شدند. آزادی نعمتی بسیار بزرگ است. برای همین به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار است. ما خوشحالیم که ما را آزاد کردن، مینداری میکنیم، شروع کنیم دیگه همه کارا نشوند. خلاصه برآوردم که با زندگی نو شروع کنم. دیگر با کار دست نزنم و زندگی خود را پیش برم. در روز اول تطبیق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند 96 نفر محبوس از مؤسسه اصلاحی 3/6 شهد آزادی چشیدند. احساسات خرسندی اومدگی خرسندی چی گفتن نمیتونه. همه دنیا تینجی باش، آرامی باش، همه فرزندای ما خدمت خلق وطن نکنن و فقط سایبانی دولت باشن. عملی سازی سند بخشش جزا خصوصیت دوروی داشته آزاد نمودن محبوسان از دیگر مؤسسه‌های اصلاحی مرحله به مرحله صورت میگیرد. تشبوس نوبتی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی دست گرفته شد کم نظیر بوده نشانه فضیلت‌های نیک انسانی و افاده پرینسیپ گومانیستی میباشد. اصلاح شدیم. این دمو یک درس بود. از حبس آزاد گردیدن 897 نفر محکوم گردیده بخشیده به نوروز بین المللی ادامه اقدام‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده. این اقدام برای آنهایی که در زندگی به خطاگی راه دادند امکانات نادر را برای برگشتن به عائله و جامعه فراهم ساخت. به این وسیله یک رکن و یا ارزش دیگر جشن باستانی نوروز بخشیدن گناه به جا آورده شد. از مؤسسه اصلاحی 3/8 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واقع در شهر نارک که در اینجا زنان ادای جزا میکنند 53 نفر محبوسان بخشیده شدند. مادر و زن تاجیک نباید در مؤسسه اصلاحی باشد و پس پنجره ادای جزا نماید. جای مادر و زن تاجیک در بین اهل فرزندان و اهل عائله است و آنها وظیفه انسانی خود را بهر تربیه نسل نورس باید روانه گرداند. درست است که بخشش گناه از خصلت‌های حمیده انسانی به شما رفته از کس مسئولیت بلند را طلب می‌نماید. قابل به ذکر است که اقدام نوروزی رهبر دولت باعث آزادی صدها نفر محبوسان و سرجمی عائله‌ها گردیده در طینت هر یک آنها شعله امید را به آینده درخشان و زندگی شایسته تلقین نمود. ما یک قسم از زنان امروز آزاد شده با شرافت پیشوای ملت بخشیده شده مینداری خودمون را بیان می‌نماییم. ما را آزاد کرده است. ما یتیمای ما را بی مادر نمانده است. ما به حد مینداریم. امیدوار بودیم که ما آزاد میشیم در این وطن تاجیکستان آباد زیبا. ما برای که سردار مهربان پدر مهربان داریم جناب عالی به حد مینداریم. ما زنها را آزاد کردند و ما از کردهای خود خیلی پشیمان هستیم و می‌خواهیم که آینده به دولت خود خدمت کنیم و در این کارا دیگه بس نزنیم. اقدام عفو و یا بخشش گناه در زمان صاحب استقلالی مملکت از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور باری اول نبوده تا این مدت چندین مرتبه روی دست گرفته شد که باعث اتحادیه و سرجمی و خوشبختی عائله‌ها گردیده است. تدبیر نوروزی بخشش خطاکاران ادامه غمخواری‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده در اساس پرینسیپ‌های بشردوستی غمخواری به عائله و کودکان و نورسان صورت گرفت. امروز صبح بروقت در پایتخت مملکت با فروزان نمودن گلخن نوروزی ساکنان جشن بین المللی نوروز را استقبال گرفتند. کاروان نوروزی با اشتراک بابای دهقان و ملکه بهار از 4 دروازه پایتخت وارد شده به ساکنان و مهمانان از آمدن نوروز عالم افروز مژده رسانیدند. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни байналмилалии наврӯз дар пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе аз соати 3 субҳ оғоз гардид. дар боғи ғалаба сокинони шарафманди пойтахт гулхани наврӯзӣ афрӯхта ин оини қадимаи ниёгонро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо иҷрои суннатҳои хоси наврӯзӣ истиқбол гирифтанд. дар шаҳри душанбе аз 4 дарвозаи пойтахт
کاروان نوروزی وارد شهر می‌گردد و بابای دهقان و ملکه بهار ساکنان و مهمانان پایتخت را از آمدن نوروز خجسته‌پای عالم افروز مژده می‌دهند. یادآور می‌شویم که با مناسبت استقبال شایسته از جشن بین‌المللی نوروز سال جاری در پایتخت مملکت تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده است و این آیین قدیمه و نیک جشن بین‌المللی نوروز با شکوه و شهامت خاص تجلیل کرده می‌شود. тантанаҳои пуршукӯҳи наврӯзӣ дар шаҳри душанбе аз соати 3 субҳ оғоз гардид. дар ин тадбири мубораку хуҷаста сокинону меҳмонони пойтахт ва сайёҳони хориҷӣ иштирок намуданд. шодиву нишоти сокинон ҳадду канор надошт. бо чеҳраҳои хандону қалбҳои саршори муҳаббату самимият мардум ҷашни байналмилалии наврӯзро истиқбол намуданд. дар боғи ғалабаи шаҳри душанбе бо афрӯхтани гулхани наврӯзӣ базмгоҳи ҷашнӣ ороста шуда суннату анъанаҳои қадимаи ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷумла суманакпазӣ манзури иштирокчиён карда шуд. барвақт аксарияти фаъолони шаҳри душанбе занон, бонувон, ҷавонон, донишҷӯён ба истиқболи наврӯзи хуҷастапай ба ин боғи ғалаба ҳозир шудем ва бо як рӯҳи болида, бо сурури шодӣ, бо рақсу бозӣ ҳама ин наврӯзи байналмилалиро инҷо истиқбол карда истодем. аз фурсат истифода бурда тамоми мардуми тоҷикистон, тамоми сокинони шаҳри душанберо ба ин иди пуршукӯҳ муборакбод мегӯям ва бошад ки доимо зиндагии мо мисли ҳамин суруди тарона бошад, сулҳу осоиш бошад, осмони соф бошад. сол наврӯз пуршукӯҳтар гашта истодааст, ҷаҳонӣ шуд аллакай. имрӯз мо медонем ки мебинам меҳмонони аз хориҷи кишвар ҳастанд, сайёҳон ҳастанд ки бо як сурури шодӣ пуршукӯҳӣ ин ҷашни моро тамошо мекунам ва اظهار خرسندی و منتداری کرده ایستادم. نوروز برامون آشناست، غریبه نیست. نوروز باستانی برای ما جالب هست و دوست داریم ببینیم و از اینکه نوروزتون رو به این سبک میبینیم خوشحالیم و دوست داریم که شرکت کنیم در نوروزتون. یه جشن خاص و فوق‌العاده‌ایه که ما تازه اولین بار داریم میبینیم و خیلی جذابه. جشنی که از تاریکی شب تا صبح تا روشنایی صبح همه دارن میرقصن که شب و تاریکی رو به صبح برسونن. واقعا جذابه با یه آتیش خیلی زیبا. ممنونم، خیلی خوش میگذره به ما. خیلی خوشحالم و خرسندم که اینجا گرامی داشته میشه و به شادی این سنت‌های آب و اجدادی حفظ شده و احساس غریبگی نمی‌کنم. احساس می‌کنم در یه جای دوست و آشنا هستم و این سنت قدیمی هزاران ساله گرامی داشته شدنش احساس می‌کنم یه نیروی جدید بر فرهنگ کهن این قوم هزاران ساله است. ساکنان و مهمانان پایتخت در برنامه رنگین فرهنگی اشتراک نموده سال نو ملی را با احساس گرمی وطندوستی با خوشی و حرف شکرانه از فضای آرام و آسوده میهن تجلیل نمودند. در بزمگاه برای سیاحان خارجی همچون رمز نوروزی طعام‌های ملی و غذاهای نوروزی از جمله سومنک تقدیم کرده شد. سیاحان خارجی از استقبال پرشکوه جشن نوروز در شهر دوشنبه به وجد آمده اندیشه‌هایشان را چنین ابراز نمودند. من آرش هستم، یک ایرانی که از آلمان میام و واسه اولین بار اومدم تاجیکستان تا آیین نوروزی رو تو شهر دوشنبه تاجیکستان ببینم. واسه من خیلی جالب بود که یه دیدگاه دیگه اینجا رو ببینم، چون همیشه نوروز رو تو کشور خودم ایران دیده بودم. خواستم ببینم که تاجیکی‌ها چطور جشن میگیرن اینجا رو، که واسم خیلی همه چی قشنگ اومد. کل شهر خیلی قشنگ آذین شده واسه به استقبال نوروز رفتم و امشب اومدیم اینجا ساعت 3 صبح و داریم این جشن زیبا رو می‌بینیم که واسه اولین بار داریم. چقدر قشنگ هستش و مردم لباسای خیلی قشنگی پوشیدن و خیلی زیبا دارن این آیین رو جشن میگیرن. منم به نوبه خودم سعی کردم لباسی تهیه کنم و تو این جشن شرکت کنم. همه چی الان خیلی عالی بوده. من گردشگر از ایران هستم. برای مراسم نوروز آمدم تاجیکستان. بسیار مردم خونگرم، مهمان نواز و از خودمون میدونیم انقدر به ما نزدیکن که من به همه توصیه میکنم که برای نوروز بیان تاجیکستان.
نوروز رو در تاجیکستان چگونه جشن گرفتند از نگاه شما؟ شادی مردم خیلی برای من قابل به اصطلاح چی میگن خیلی عالیه. مردم خیلی شادن و بعد به سنتاشون خیلی پابندن. این خیلی خوبه و امیدوارم که همینطور باشه و این سنت ها بیشتر بین مردم بمونه. زمانوشون خیلی خوشمزه است، دست پزندش درد نکنه. бояд гуфт ки наврӯз аз қадимтарин ҷашнҳои миллати тамаддуннофару фарҳангсолори тоҷик мебошад ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба унвони таърихии худ аз нав эҳё гардид. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ин ҷашни бузурги аҷдодӣ наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳё шуда бо риояи оину анъанаҳои некаш дар саросари мамлакат таҷлил мегардад. бо мақсади пуршукӯҳу хотирмон ҷашн гирифтани наврӯзи оламафрӯз барои иштирокдорони тантанаҳои ин ҷашни бостонӣ барномаи фарҳангӣ бо суруду таронаҳои наврӯзӣ пешниҳод карда шуд. чизе ки маро оиди душанбе ҷалб мекунад ки боғҳои фарҳангию фароғатӣ дар он бисёр мебошад ва шумо тағйиротҳоро ҳар лаҳза метавонед мушоҳида кунед. ин аввалин боре аст ки ман дар душанбе ҳастам ва ҷашнгирии наврӯз аз тарафи сокинон ҳайратангез мебошад. урфу одат диққати маро ҷалб намуд. ин боиси ифтихор аст ки имрӯз дар боғи ғалаба наврӯзро ҷашн мегирем. Navroz Mubarak. Good morning. My name is Salome Shtayb. Субҳ ба хайр. Номи ман Сайни Штайб. ҷашн гирифтани Наврӯз ва будан дар ин ҷо дар ҳақиқат ҳайратангез аст. Наврӯз рӯзи нав, соли нав ва шукуфоӣ аст. The wonderful celebrations. Journalist from China. ман аз ҷумҳурии мардумии чин ҳастам. ин аввалин боре аст ки ман наврӯзро шахсан аз наздик дар ин ҷо ҷашн гирифта истодам. қаблан ман наврӯзро дар созмони ҳамкории Шанхай ҷашн мегирифтам. тамоми халқ дар ҳама ҷо ба шодиву фароғат ва рақсу бозӣ машғул мебошанд ва ин лаҳзаи беҳтарин барои иттиҳоди мардум мебошад. наврӯз муборак. So please I wish you happy Nowruz. пас аз барномаи фарҳангӣ ва рақсу шодӣ соати 5 субҳ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе корвони наврӯзӣ бо иштироки бобои деҳқон ва маликаи баҳор аз боғи ғалаба тавассути кӯчаҳои марказии пойтахт ба назди муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ раҳсипор шуда бо мусиқиҳои баҳорӣ ва нидои наврӯз омад. наврӯз ба ватани хеш омад. ба сокинону меҳмонони пойтахт аз омадани наврӯзи хуҷастапай мужда расониданд. наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ва сулҳу субот ҳидоят менамояд. наврӯз ҷашни хушию шодӣ ва хушбахтию гармӣ мебошад. ин хусусиятҳои наврӯзро дар ин ҷо мушоҳида намудем. истиқболи гарму самимӣ аз наврӯз, шодию хурсандӣ ва рақсу суруду фазои ҷашнӣ. дар макони баргузории ҷашни наврӯзи сокинони ноҳияи шоҳмансури пойтахт нафарони касбу кори гуногун ба ҳам омада ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. имрӯз
امروز برای ما باعث افتخار و سرفرازی است که ساکنان شرفمند ناحیه شاه منصور در قبیل دیگر شهر و ناحیه ها استقبال از نوروز بین المللی میکنند. مردم با یک شادی و سرور، با یک خرسندی در ساعت 3 صبح الکی از نوروز استقبال میگیرند و برای ما مردم تمدن‌آفر، مردم کهن بنیاد، نوروز مخصوصا یکی از انعنه، یعنی یکی از جشن‌های خیلی هم قدیمی ما محسوب می‌یابد. همین گونه تنتنه‌های جشن نوروز بین المللی در ناحیه شاه منصور پایتخت از درآمدگاه دروازه شرقی دوشنبه با وارد گردیدن ملکه بهار با فایتون خود آغاز گردید که مژده از بهار نازنین و نوروز بین المللی به ساکنان درک می‌دهد. یادآور می‌شویم که نوروز بین المللی با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما سال 2010 مقام بین المللی گرفته است. سپس از این مکان یعنی دروازه شرقی دوشنبه کاروان نوروزی با حضور ملکه بهار در احاطه کرنای نوازان و طبل نوازان با روحیه بلند سرشار از شکرگزاری از سرزمین شکوفان و گلفشان تاجیکستان به هر گوشه ناحیه شاه منصور روانه شده به ساکنان و مهمانان نوید فرارسی سال نو اجدادی را رسانیدند. کاروان نوروزی ساعت 5 صبح با حضور ملکه بهار به مکان اساسی میدان 800 سالگی مسکو برگزاری چورابینی‌های نوروزی ناحیه شاه منصور وارد شد. نوروز پیوندگر نسل‌ها، صلح و آسایش و دوستی و رفاقت میان خلق‌های جهان میباشد. از میانه ماه مارس سر کرده تنتنه‌های نوروز بین المللی در تمام قلمرو تاجیکستان عزیز با شهامت خاصه به راه مانده شده است که از آن مردم شریف کشور با دلگرمی و مهر و صداقت بی‌کنار استقبال میکنند. ساکنان ناحیه شاه منصور پایتخت در میدان 800 سالگی مسکو شهر دوشنبه با آراستن بزم نوروزی آغاز سال نو اجدادی نوروز دلافروز را با تنتنه تجلیل نمودند. باید گفت که تجلیل جشن بین المللی نوروز در تمام جمهوری و پایتخت، ناحیه، محله و شهرک‌ها توسط برنامه‌های پرشکوه ایدانه، محفل‌های هنری و حس افتخار از وطنداری و شکوفایی مملکت برگزار شده ایستادند. کاروان نوروزی ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه نیز امروز صبح بروقت با شکوه و شهامت و با افروختن گلخن نوروزی که رمز روسرخی ملت و پیروزی گرمی بر سردی می باشد و گستردن خوان ایدانه و پختن سومنک اینچنین سرور و شادمانی آغاز گردید. ساکنان ناحیه سینا نوروز عالم افروز را با یک خرسندی، شکوه و شهامت با رقص و ترانه پیشواز گرفتیم. خرسند از آنیم که در تاجیکستان صلح و ثبات همیشه حکمران است. ما شکرانه از آن میکنیم که نوروز ما بین المللی گردیده با تشبث پیشوای ملت آن را در تمام جهان تجلیل میکنند. پس از بزم و طرب گرم و صمیمی ساکنان در گرد گلخن جشنی، کاروان نوروزی از دروازه غربی پایتخت کشور با حضور ملکه بهار در احاطه کرنای نوازان و طبل نوازان با روحیه بلند جشنی و با شکرگزاری از سرزمین شکوفان و گلفشان تاجیکستان وارد کوچه و خیابان‌های آزاده و پیراسته شهر دوشنبه شده به مردم نوید فرارسی سال نو اجدادی نوروز فروردین را رسانیدند. کاروان جشنی ساکنان ناحیه سینای پایتخت بار دیگر به سمع مردم
با محبت و صمیمیت فرارسیدن فصل بهار با فروغ پیامی نیک از نوروز عالم افروز با سجود آبشاران با خنده زرین آفتاب را به ارمغان آوردند. این شهادت آن است که اکنون کوه و دشت و دمن سبزپوش، مرغزاران گلپوش، همه جا سبز و پیراسته و پیر و برنا آزاده و آراسته ترانه نوروزی بر لب حماسه زیبایی و شکوفایی را وصف می کنند. تأکید بر آن می کنند که نفس گرمی نوروزی خجسته پی فرا رسید. قدومش را با دنیای وحدت دوستی به سرزمین نازنین، به ملت آزاده و تمدن آفر، به ملتی که آن را جهانی کرد، شکوه و شهامت و عمری دوباره داد مبارکباد بگوید. واقعا چراغ نوروز چراغ خودشناسی هاست و هر کجا این چراغ روشنی می دهد آنجا فرهنگ و تمدن تاجیکانه است. هر جا که نوروز تجلیل می شود با ما بیگانه نیستند. نوروز پیوندی نسلها با طبیعت است. تجدید خاطره بزرگ است، خاطره پیوندی انسان با طبیعت. نوروز رمزی است که جد بزرگی ما هنگام مشاهده و تجربه از روزگاری هزار ساله اشان برایمان واگذاشته است. نوروز آرزو و آمال است که در مراسم و آیین‌ها منعکس شده است. همین گونه با یک جهان شکوه و شهامت جشنی کاروان نوروزی ساکنان ناحیه سینای پایتخت با حضور ملکه بهار به باغ فرهنگ و فراغتی به نام عمر خیام شهر دوشنبه که در این مکان چاره‌بینی پرشکوه نوروزی با اشتراک زیاد ساکنان تجلیل می‌گردید وارد شدند. در برابر دیگر تشبس‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در سازمان با نفوذ جهانی ملل متحد که تشبس‌های زیاد دارند، جشن‌های ملی ما از آن جمله جشن نوروز جهانی شد، بین المللی شد و مردم تاجیک ما خوشبخت‌ترین مردم هستیم که امروز جشن ملی ما در تمام جهان قید کرده می شود. کاروان نوروزی در ناحیه سینای شهر دوشنبه در یک روحیه بلندی جشنی و با شکرگزاری از ثبات و شکوفایی تاجیکستانی آفتابی اینچنین با رعایت جنبه‌های انسان دوست و وحدتگرای خویش به پایان رسیده و به آغاز دیگر چاره‌بینی‌های نوروزی در این ناحیه آراسته و پیراسته پایتخت کشور زمینه گذاشت. کاروان نوروزی ساکنان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پیش از دمیدن صبح حرکت خود را به سمت باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی آغاز نمود. کاروان نوروزی ناحیه تحت عنوان کاروان شادی عبارت از اسب و فایتون ملکه نوروز، گروه نوازندگان و اهل همراهان با صدای کرنه و طبل مردم ناحیه را از آمدن نوروز وطن آگاه نمودند. از صبح صدیق این نوروز را با یک شهامت، با یک خرسندی پیشواز گرفته ایستاده‌ایم، خرسندی کرده ایستاده‌ایم، از اومدی بهار استقبال گرفته ایستاده‌ایم. برگزار نمودن کاروان نوروزی یکی از مراسم‌های اساسی این جشن اجدادی میباشد و جوهر آن را آگاه نمودن ساکنان از فرارسیدن روز نو یا خود نوروز تشکیل می‌دهد. امروزها جشن بین المللی نوروز در تمام قلمرو مملکت توسط برنامه‌های پرشکوه ایدانه، برگزاری برنامه‌های هنری با حس افتخار از وطنداری و شکوفایی مملکت و ارج گذاشتن به میراث پرغناوت نیاگان تجلیل گردیده ایستاده است. نوروز جشن صرف طبیعی، رمزی بیداری طبیعت، پیوند ناگسستنی و جاویدانه انسان با طبیعت و پیک شادی و سروری خرد و بزرگ می باشد. بنابراین ما آن را همچون میراث پرغناوت فرهنگیمان نه فقط تجلیل می نماییم بلکه برای آموختن و برقرار کردن رسم و آیین از بین رفته آن تلاش می کنیم. نهایت کاروان نوروزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به سحنگاه نوروزی یعنی به باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی رسید و ساکنان ناحیه با صمیمیت خاص و رقص و شادی از آن استقبال نمودند. کاروان شادی از دروازه در اومدگاه دوشنبه
حرکت کرده و این لحظه چه خیلی که میبینید با جای معین شده یعنی به باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی یعنی رسیدند و چه خیلی که میبینید همه در آغوش خرسندی هستند، همه در آغوش مثلا تحت نوای سرودهای نوروزی هستند و میگویم که به بهار نو رسیدم زی بهار شکر گویم، به نگار نو رسیدم زی نگار شکر گویم، شکر نگار نو رسیده، شکر بهار نو رسیده، شکر این خرسندی ها، شکر نوروزی، شکر استقلالیت تاجیکستان عزیز و مهربان. و من از فرصت مناسب استفاده برده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تمام ساکنان پایتخت و من جمله ساکنان شهر را تبریک و مبارکباد میگویم و با فرارسی نوروز خجستپای همه آنها در خاندان آنها خرسندی را تمنا دارم. نوروز خجستپای با همه شما مبارک باشد. شام امروز در میدان استقلال شهر دوشنبه بخشیده به جشن بین المللی نوروز با اشتراک معروفترین هنرمندان مملکت کنسرت ایدانه برگزار گردید. گوشه و کنار پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه با رنگ‌آمیزی خاص به بزمگاه نوروزی تبدیل یافته. سنت‌های این جشن اجدادی را ساکنان و مهمانان با رعایت عنصرها عملی نمودند. تجلیل نوروزی عالم افروز در فضای وطن نوروز. شام امروز در میدان استقلال شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز بین المللی کنسرت ایدانه برگزار گردید. مورد به ذکر است که امروزها جشن نوروز بین المللی در تمام قلمرو پایتخت، ناحیه، محله و شهرک‌ها توسط برنامه‌های پرشکوه ایدانه برگزاری برنامه‌های هنری با حس افتخار از وطنداری و شکوفایی مملکت و ارج گذاشتن به میراث پرقناوت نیوگان تجلیل گردیده ایستاده است. تمام ساکنان مملکت آزاد و آباد ما امروز جشن نوروز بین المللی را در فضای ایدانه با روح الهام تازه و شکرگزاری از صاحب استقلالی در سطح بلند تجلیل می‌نمایند. ضمن برگزاری چهاربینی با شکوه ایدانه نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه ابراز نمود که نوروز یکی از محبوبترین جشن‌های تاریخی و فرهنگ ملت تاجیک بوده تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. در دوران استقلال دولتی جشن آیین‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی که دوام عصرها یگانگی معنوی مردم را حفظ می‌نمودند از قبیل نوروز، مهرگان، سده، فلک، ششمقام، چکن، اطلس و ادرس احیا گردیدند. باعث افتخار است که اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نوروز را جشن بین المللی اعلان نمود. امروز نوروز عالم افروز در تمام عالم شناخته شده و مردمان دنیا آمدن آن را پزمان میشوند. باید گفت که امروزها میدان استقلال پایتخت نه تنها مکان برگزاری چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی میباشد بلکه به مکان پسندیده ساکنان و مهمانان پایتخت تبدیل یافته است. سیاحان اولین سیر را در تاجیکستان از تماشای این میدان آغاز نموده اینجا برای خاطره عکس میگیرند. ساکنان از تمام گوشه و کنار تاجیکستان با پایتخت محض برای تماشای میدان استقلال میآیند. در ادامه چهاربینی با شکوه ایدانه بهر بالیدروهی ساکنان و مهمانان پایتخت و افتخار جشن نوروز بین المللی برنامه فرهنگی فراغتی با اشتراک بهترین سرایندگان و هنرمندان جمهوری پیشنهاد گردید. جشن بین المللی نوروز از جمله قدیمترین آیین‌های سنتی و بی‌نظیرترین عنعنه ملی تاجیکان بوده در خود تمام شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن کهن ما را تجسم می‌نماید. نوروز تنتنه بهار و سرآغاز سال نو است. با استقبال جشن نوروز بین المللی در شهر و ناحیه‌های مملکت چهاربینی‌های رنگین فرهنگی برگزار گردید که همکاران ما از جریان این تنتنه‌های جشن گزارش می‌دهند. با استقبال جشن نوروز بین المللی چهاربینی و محفل‌های ایدانه در مؤسسه و تشکیلات‌های گوناگون مملکت با رعایت همه آیین و عنعنه‌ها و عنصرهای خاصه نوروزی که ملت تاجیک از دوره‌های دور تاریخی تا به امروز در اثنای تجلیل چنین ایدو جشن‌ها رعایت می‌کنند برگزار گردیده ایستاده است.
дар доираи тантанаҳои идона дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. Чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷонибаи кормандони вазорат доир гардид. оростани хони ҳафсину ҳафчин чун рамзи хосаи наврӯзӣ ва ҳузури иштирокдорон бо либосҳои идона ба ҷашнгоҳ зиннати хоса зам намуд. иброз гардид ки дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи эҳё ва инкишоф додани анъана ва маросими аҷдодию миллӣ ба наврӯз таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мешавад. дар гӯшаву канори мамлакат бо расму оинҳои хос наврӯзро ҷашн мегиранд. чунин идҳо дар заминаи ниёзҳои иҷтимоӣ муайян ба вуҷуд омада дар ҷомеа нақшу вазифаи мушаххасе доранд ва аксаран унсурҳои муҳими шуъури таърихии миллатро ташкил медиҳанд. масъулин иброз намуданд ки наврӯз дар фарҳанги тоҷикон рӯзи нав, оғози зиндагии нав, рӯзи шодӣ, бахшоиши гуноҳҳои якдигар ва рӯзи оштӣ аст. дар ин рӯзи пур аз нуру сафо табиату таърих ва инсон ҷони тоза меёбанд. дар фарҳанги тоҷикон наврӯз на танҳо ҷашни оддӣ балки маросими пур аз маъно ва рамзҳо мебошад. имрӯз дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарiyat ва ҳайати васеъи кормандон ба ифтихори иди байналмилалии наврӯз чорабинии ҷашнӣ бо шаҳомати хоса баргузор гардид. дар хизмати аввали чорабинӣ ҷаласаи тантанавӣ доир шуд. масъулин ҳозиринро бо фарорасии соли нави аҷдодӣ, қудуми файзбору шукӯҳи баҳорӣ, пайғому пайки бедорӣ яъне наврӯзи байналмилалӣ ки барои сокинони сарзамини биҳиштосоямон дар баробари истиқлоли давлатӣ ҷашни муқаддас ва пурифтихори миллӣ дониста мешавад, таҳният гуфт. наврӯз ҳамасола бо тамоми рукунҳо чун рамзи ифодагари ҳуввият, худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, покизагӣ, эҳёи табиат ва дигар хусусиятҳои табиию фарҳангии худ бо шукӯҳ шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. гуфта шуд ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо шарофати истиқлолу озодӣ барои таҳқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи ин ҷашнбораи асили миллӣ ҳамзамон оммавӣ гардонидани он имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шуданд. дар идомаи чорабинӣ кормандони агентӣ вобаста ба муҳимияти таҷлили ин ҷашни фархунда ва аҳамияти он дар ташаккули фарҳанги миллӣ андешаронӣ намуданд. бо мақсади риояи рукну суннатҳои наврӯзӣ дар саҳни бинои мақомот аз тарафи кормандон дастархони идона бо риояи тамоми унсурҳои миллӣ ороста шуд. қайд гардид ки 7 шин дар оростани дастархони наврӯзӣ яке анъанаҳои муҳим ба шумор меравад. наврӯз чун садафи пурҷило ва рамзи устувори тамаддунҳо ҳамеша муҳофизатгари миллат, забон, расму оин ва фарҳангу таърих мебошад. ҳоло ҷашни наврӯз на танҳо эҳё балки чун падидаи дорои аҳамият ва арзиши умумибашарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ карда шуда, ин ҷашни босонии миллии мо ва мардумони ҳавзаи тамаддуни он дар миқёси байналмилалӣ таҷлил мегардад. мақоми байналмилалиро касб кардани наврӯз имкон фароҳам овард ки мардуми олам аз фалсафаи эҳёгариву созандагӣ ва башардӯстонаи ин ҷашни бисёр қадима ҳарчи бештар огоҳ гарданд. зеро наврӯз танҳо марбут ба қаламрави зуҳури он набуда, балки суннату анъанаҳои неки он метавонад ҳамчун василаи ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намояд. бо ҷаҳонӣ шудани наврӯз имкониятҳои бештаре фароҳам омаданд ки кишварҳои ҳавзаи наврӯз ба воситаи таҷлили ҳамасола ва пуршукӯҳи наврӯз суннатҳои волои онро пос доранд ва ба оламиён собит намоянд ки наврӯз воқеан ҳам аз ҷумлаи арзишмандтарин ҷашнҳои башарист. имрӯзҳо наврӯз барои ба ҳам омадан, ваҳдат, якдигарфаҳмӣ, осоишу осудагии ҷаҳониён хизмат мекунад. дар шароити вазъи мураккаби ҷаҳони имрӯза баҳрабардорӣ аз суннатҳо ва ҳикматҳои неки он хеле муҳим мебошад. зеро наврӯз тантанаи нур, сулҳу осоиш ва ваҳдату ҳамзистӣ буда инсониятро барои зиндагии шоиста ва ояндаи дурахшон ҳидоят мекунад. дар маҷмӯъ ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳ шаҳомати хоса ва фазои хурсандиву идона таҷлил гардид. кишоварзони мамлакат, намояндагони илму истеҳсолот ҷашни наврӯзро якҷо таҷлил намуданд. кормандони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзӣ ва донишгоҳи аграрии тоҷикистон базмгоҳи воқеии наврӯзу баҳор ташкил карданд. намоиши дастовардҳои кишоварзон бозгӯи он аст ки меҳнаткашон аз наврӯз то наврӯз дар самти ҷорӣ кардани таҷрибаи нави истеҳсолӣ аз як қитъа гирифтани чандҳосил, васеъ намудани имкониятҳои тавлидӣ ва баланд бардоштани самаранокии замин муваффақиятҳоро зиёд карданд.
توسط برگزاری همین گونه چاره‌بینی‌ها باشد از تجربه عملی و دانش‌های نظریوی یکدیگر بهره‌ور شده در جهت تامین امنیت آذوقه‌واری قدم‌های استوار گذاشته می‌شود. در برابر هنرهای مردمی بیشتر نوع و نمودهای زراعت معرفی گردید که در بهار کشت کرده می‌شوند. نوروز اساساً جشن کشاورزان است و مهنتکشان با افتخار از این آیین اجدادی یکدیگر را به فرارسی آن شادباش گفته آمادگی را برای دستجمعانه افزون گردانیدن دستاوردهای استحصالی تاکید می‌نمودند. خوان تشکیل نموده کشاورزان که از رسم آیین‌های نوروز عبارت بود، هنرمند و استحصال کننده بودن ملت کهن‌بنیاد تاجیک را تجسم می‌نمود. ما ایرانی‌ها باید افتخار بکنیم که در کنار مردم تاجیکستان دیدن میکنه از تاجیکستان و بسیار بسیار خوشحالیم. هر جا ما میریم جشن است، نوروز است، مخصوصا جوانان بچه‌های مدرسه‌ای بسیار شادند و از این برنامه که دولت تصمیم گرفته برای مردمش اجرا کنه. دوشنبه بسیار قشنگ رو به پیشرفت آباد داره میشه. اینجا خیلی خوشگله و لباساشون مدل مال باستانشون خیلی قشنگه. در دایره چاره‌بینی یکجایی وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان و دانشگاه اگراری تاجیکستان واسطه و امکانیت‌های نوی استحصالی معرفی کرده شد که در شرایط دگرگونشوی اقلیم استفاده آن راه اساسی برای گرفتن حاصل بلند از زمین محسوب می‌یابد. همین گونه تدبیرهای سطح بلند واسطه اساسی برای تحکیم رابطه بین علم و استحصالات و زمینه‌گذاری برای گرفتن حاصل بلند محسوب می‌یابد. طعام‌های گوناگون ملی که آماده و پیشنهاد شد بازگوی هنر والا است. اینچنین نمودهای گوناگون مسابقه‌های ورزشی به راه مانده شد. برنامه فرهنگی که پیشنهاد گردید بازگوی تاریخ کهن داشتن و ملت تمدن‌آفر بودن تاجیکان بود. همچنین از جانب بانوان دانشگاه اگراری تاجیکستان در ادامه عنعنه‌های نیک نیاگان سمنک پخته شد. نوروز یکی از جشن‌های باستانی نیاگان تاجیک است که از فرارسیدن سال نو خورشیدی و نوبهاری زیبا و خجسته‌پای مژده می‌دهد. به این مناسبت در کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی پرشکوه و فرهنگی برگزار گردید. باعث افتخار و سرفرازی است که طفیل تشبس‌های پیشوای ملت جشن نوروز عجم مقام بین المللی گرفته. حالا این جشن ملی تاجیکان در همه کشورهای آسیای مرکزی و اکثر دولت‌های جهان با شکوه و جلال خاصه تجلیل می‌گردد. واقعاً بعد به دست آوردن استقلالیت با راهنمایی و هدایت‌های رهبر دولت با احیا گردیدن عنعنه‌های ملی نیاگان جشن نوروز نیز مقام خاصه پیدا نمود. این است که امروز در همه گوشه و کنار تاجیکستان این سنت دیرینه اجدادانمان را مردم کشور به طور وسیع تجلیل می‌نمایند. از جمله نوروز امساله با قدم مبارکش از فرارسیدن موسم نهالشینانی و کبودیزارکنی و زیبا و آزاده نمودن منزل و مکان زیست آغاز یافت. در انجام چاره‌بینی برنامه ادانه فرهنگی که سرشار از سرود و ترانه‌های ترنمگر نوروز و بهار سبزدامان دیار بود، طبع اشتراکداران را بالیده نمود. امروز در شهر دوشنبه از جانب مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادها مرکز تعلیمی زنان سرور و آموزگاران و خوانندگان برنامه باشکوه و افتخار جشن نوروز بین المللی برگزار گردید. نخست مهمانان از نمایش جالب خوان هفسین و هفشین که رمزی فراوانی و برکت نوروز است دیدن کردند. ضمن برگزاری چاره‌بینی ابراز گردید که نوروز جشن قدیمی نیاگان بوده، رمزی احیای طبیعت، همدلی و همبستگی مردم است. جشن نوروز نه تنها یک عنعنه فرهنگی بلکه وسیله تحکیم خودشناسی احترام به سنت‌ها و رشد معنوی جامعه میباشد. باعث خوشنودی است که در عرفه جشن نوروز تعلیم گیرندگان تاجیک در المپیادهای بین المللی قزاق در سال 2025 میان نمایندگان 14 کشور دانش آزمایی نموده سزاوار 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی گردیدند. به غالبان المپیادهای مذکور سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در فرجام برنامه تئاتر کننده شده مشترک آیین‌های جشن نوروز فولکلور و هنر والای ملت تاجیک را تجسم می‌کرد. به چاره‌بینی شکوه خاص بخشیده روحیه مهمانان را بالیده گردانید. هنرمندان با اجرای رقص و سرودهای عنعنوی و صحنه‌های رمزی محیط واقعی نوروز را احیا نمودند.
صحن مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت تاجیکستان بخشیده به جشن نوروز بین المللی قبای ایدانه به بر نموده. شادی خوانندگان، آموزگاران و کارمندان حد و کنار نداشت. در چورابینی چون عنعنه نیک نوروزی مسئولان لیسه در یکجایی با آموزگاران و کارمندان از نمایش هنرهای مردمی دیده نمودند. خوانندگان به مناسبت تجلیل شایسته نوروز بین المللی خوان نوروزی آراسته هنر و استعداد خویش را با پیشنهاد عنعنه‌های نوروزی، لباس ملی و نمادهای ورزشی معرفی نمودند. گفته شد که جشن نوروز به شرافت استقلال دولتی و سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با تمام خصوصیت‌های تاریخی و فرهنگیش احیا گردیده به جشن محبوب و دوست داشته همگان و رمز خودشناسی و افتخار ملی، وحدت و همدلی مردم و پیوند نسل‌ها تبدیل یافته است. تاکید شد که نوروز جشن وحدت و همبستگی و خودآگاهی ملی میباشد. با تلاش‌های پیشوای ملت نوروز مقام بین المللی گرفته. سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد چون جشن جهانی اعتراف شد. امروز نوروز در تاجیکستان با شکوه و شهامت خاص تجلیل گردیده به عنصر مهم خودشناسی، وحدت و فرهنگ ملی تبدیل یافته است. در دوران استقلال دولتی عنعنه‌های اصلی نوروز احیا شده به نسل نو چون رمز تمدن و هویت ملی معرفی گردیدند. سپس از جانب اعضایان فعال محفل غنچه‌های صنعت لیسه برنامه تئاتری کنانیده شده خوانندگان پیشکشی حاضرین گردانیده شد. چورابینی نوروزی را برنامه فرهنگی فراغتی عبارت از سرودهای ترنمگر بهار، نوروز و صلح و دوستی ادامه بخشید. همگان یک جایه و با هم نوروزی می‌کردند. در دایره تантанаҳои идона бахшида ба таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 шаҳри душанбе ба номи бозор собир чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. дар чорабинӣ раёсати муассиса омӯзгорон ва хонандагон иштирок намуданд. чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷонибаи омӯзгорону хонандагон дар сатҳи баланди тантанавӣ доир гардид. оростани хони ҳафтсину ҳафтшин чун рамзи хоси наврӯзӣ ва ҳузури иштирокдорон бо либосҳои идона ба ҷашнгоҳ зиннати хос зам намуд. ضمناً تاکید گردید که در زمان استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در زمینه احیا و انکشاف دادن عنعنات و مراسم اجدادی و ملی به نوروز توجه جدی ظاهر می شود. در گوشه و کنار مملکت با رسم و آیین‌های خاص نوروز را جشن می‌گیرند. چون این ایدها در زمینه نیازهای اجتماعی معین به وجود آمده در جامعه نقش و وظیفه مشخص دارند و اکثرا عنصر مهمی شروع تاریخی ملت را تشکیل می‌دهند. ماهیتاً ایدها هدف و وظیفه تامین احتیاجات استتیکی و معنوی، وحدت آفرینی، عامل غذابخشی روانی و تربیت معنوی و اخلاقی را دارند که در این مورد همه آنها جوابگو به نیازهای بشری هستند. дар маркази илмии ҷумҳуриявии саратоншиносӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз барномаи пуршукӯҳи фарҳангӣ фароғатӣ баргузор гардид ки дар он масъулини вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияту кормандони марказ иштирок намуданд. қабл аз оғози намоиши идона иштирокчиён бо намоишгоҳи расму оинҳои мардумӣ, дастранҷи деҳқон, косибону оҳангарон ва таомҳои миллии хоси наврӯзӣ шинос шуда ба маҳсули эҷодии ҳунармандону тароҳон, кадбонувони моҳир ва тарзи оростани дастурхони идона баҳои баланд доданд. зимни чорабинии ҷашнӣ таъкид гардид ки маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва иқдомҳои таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо муяссар гардид ки наврӯзи оламафрӯз ин ҷашни муқаддас ва файзбори ориёиро ки таърихи беш аз 6000 сола дораду давоми ҳазорсолаҳо ҳаёти маънавии миллати тоҷикро ғанӣ мегардонад, аз нав эҳё ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. дар ҷараёни чорабинӣ таъкид шуд ки имрӯз бо ифтихор ва шодмонӣ метавон гуфт ки наврӯз чун пештара ҷойгоҳи худро соҳиб гардида дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил карда мешавад. эҳёи расму оинҳои накӯи наврӯз ва тарғибу ташвиқи шиносоии он дар ҷумҳурӣ ва берун аз он собит менамояд ки тоҷикистон ватани наврӯз ва ворису посдори ин суннати пурифтихори бостонӣ аст. кормандони марказ барои истиқболи шоистаи ҷашни байналмилалии наврӯз намоиши пуршукӯҳи идонаву роста манзури иштирокчиёни чорабинӣ карданд. чорабинии ҷашнӣ бо суруду таронаҳои таҷассумкунандаи ватандӯстӣ ва наврӯзӣ анҷом ёфта як қатор кормандони фаъол бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд.
шаҳри бохтар ба истиқболи ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаҳомат ороста шуда аз субҳи барвақт дар кӯчаву хиёбонҳо бо навою ливо корвони наврӯзӣ аз ин ҷашни бостонӣ мужда расонида ба сокинону меҳмонон рӯҳияи тозаи баҳориро эҳдо кард. наврӯз дар маркази вилоят на танҳо ҳамчун як ҷашни суннатӣ, балки рамзи эҳёи тамаддун ва арҷгузорӣ ба мероси миллат таҷлил шуд. Он бо ҳама зебоиҳои худ аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ то суфраҳои идона ва бозиҳои варзишӣ симои воқеии ин иди бостониро таҷассум кард. дар яке аз мавзеъҳои зебо ва хушбодуҳавои шаҳри бохтар ки бо номи 70-солагӣ аз худкунии водии вахш маъруф аст, намоиши тамоми оину суннатҳои наврӯзӣ, намунаҳои беҳтарин маҳсулоти дастии ҳунармандону косибон, дастранҷи кишоварзони меҳнаткашу бонувони чирадаст баргузор гардид, ки дар он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ва меҳмонон аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии дӯсту ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок намуданд. Бугун biz Tojikiston Respublikasini Xatlon viloyatida Navruz saylidamiz. мо аз вилояти Сурхандарёи Ӯзбекистон барои иштирок дар ҷашни байналмилалии Наврӯз ба вилояти Хатлон омадем ва бисёр хурсандибахш аст, ки ин ҷашни қадимаро дӯстони тоҷикамон бо риояи тамоми анъанаҳои зебояш ҷашн мегиранд. дар ҳавои мусаффои баҳорӣ ки бо накати гулу гиёҳҳои наврӯзӣ ҷашнгоҳ оро ёфтааст, рӯҳияи шодмонӣ ва самимияти мардум эҳсос мешуд. ҷашнгоҳ бо тамоми зебоиҳо ороста шуда саҳнаи бузурги фарҳангӣ бо намоишҳои рангини ҳунармандон ва базму бӯстони зебоии идонаро такмил медод. дар паҳлӯи саҳна суфраҳои наврӯзӣ густурда шуда буданд, ки бо ҳафтсину ҳафшин, самбусаю суманак ва меваҳои шаҳдбори диёр оро ёфта аз файзу баракати ин ҷашни бостонӣ гувоҳӣ медод. кӯдакон бо чеҳраҳои шукуфон шеру сурудҳои пурмазмун хонда шодмонӣ мекарданд. ҷашни наврӯз ба иди дар ҳақиқат мардумӣ мубаддал шуда аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстию ҳамкорӣ, созандагию ободкорӣ, инсондӯстию хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам овард. чашмони мардум аз фараҳ медурахшиданд, садои табрикоти наврӯзӣ аз ҳар сӯ ба гӯш мерасид ва рӯҳи ҳамдилию муттаҳидӣ ба фазои шаҳр нерӯ мебахшид. ҷашни наврӯз ба иди дар ҳақиқат мардумӣ мубаддал шуда аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстию ҳамкорӣ, созандагию ободкорӣ, инсондӯстию хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои табиат сокинонро гирди ҳам овард. қирғиззабон ҳастам, дар ноҳияи Овон таваллуд шуда ба воя расидам. бо ҳамроҳии бародарони тоҷик якҷоя калон шуда хурсандиҳои ҳамин наврӯзӣ, ҳамин хуҷастапайро доимо якҷоя мегирем. дар шаҳри Бохтар бо ҳамроҳии миллатони туркмено, ӯзбекҳо, қирғизҳо, тоҷикҳо ина якҷоя ҷашн гирифта истодаем. ин ҷашни бузург бо шарофати озодию соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон на танҳо ба мақоми расмӣ соҳиб гардид, балки бо талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси ҷашни эҳёи табиату зебоӣ мақоми байналмилалӣ касб кард ва имрӯз дар сартосари олам таҷлил карда мешавад. дар идомаи тадбирҳои ҷашнӣ дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав чорабинии идона ва барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. нахуст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба сухан баромада сокинону меҳмононро ки аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба диёри Наврӯзи Аҷам омада буданд, ба ин ҷашни ниёгон таҳният гуфтанд. зикр гардид, ки Наврӯз аз умқи ҳазорсолаҳо сарчашма гирифта рамзи эҳёи табиат, таҷдиди андешаву афкор, таҳкими ваҳдат ва шукӯҳи фарҳанги миллӣ буда барои миллати тамаддунсозу соҳибфарҳанги мо на танҳо як ҷашн, балки рукни муҳими худшиносӣ, унсури ҷудоинопазири фарҳангӣ ва нишонаи волои ҳуввияти миллӣ ба шумор меравад.
муовини сарвазири мамлакат низ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сокинони шарафманди вилояти хатлонро ба ин ҷашни бошукӯҳи байналмилалӣ табрик намуд. чорабиниҳои ҷашнӣ бо намоиши театркунонидашуда, суруду таронаҳои ватандӯстона ва шеъру мусиқии бахшида ба баҳору зебоӣ идома ёфт. кормандони филиали рақами 42 корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри бохтар ва бахшу шӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо баргузор намудани чорабинии зебои идона таҷлил намуданд. иброз гардид ки мо ҷашни бостонии ниёгонамон наврӯзи байналмилалиро дар давлати соҳибихтиёр обод ва дар шароити сулҳу суботи комил таҷлил менамоем ки ин неъмати бузург аст. ҷашни наврӯз ки имрӯзҳо дар диёри зебуманзари мо таҷлил мегардад, пайвандгари замонҳо, нигоҳдорандаи суннатҳои волои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллатамон мебошад. имрӯз мардуми шарафманди мамлакат бо ҳисси меҳру муҳаббат ва эҳтиром ба фарҳангу суннатҳои ниёгон оинҳои наврӯзро пос дошта ин ҷашни аҷдодиро бо шаҳомату нишоту сурур таҷлил менамоянд. бонувон бо оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ бахусус ҳафсину ҳафшин омода гардидани суманак ва дигар хӯрокҳои миллии баҳорӣ ва шеъру сурудхонӣ ба ин ҷашни зебо таровати тоза мебахшиданд. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид менамоянд, ҷашни наврӯз барои мо тоҷикон ки меросбарони мустақими тамаддуни бостонии ориёӣ мебошем, аз қадим то имрӯз як падидаи бисёр қавии ҳувиятсоз, яке аз рукнҳои муҳими худшиносиву худогоҳӣ, унсури ҷудонопазири фарҳанги миллӣ ва ҷузъи барҷастаи ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносӣ ба шумор меравад. наврӯз дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. яке аз суннатҳои инсондӯстонаи наврӯз бахшиши гуноҳи якдигар, навозиши ятимону маъюбон, аёдати падару модарон ва хайру саховат ба дармондагону ниёзмандон мебошад. донишмандон дар ҳама давру замонҳо аз наврӯз таҳқиқот карда ин нуктаро муайян намуданд ки чунин ҷашн дар ҷаҳон назири худро надорад. агар бештаре аз ҷашнҳои олам ба воситаи ҳодисаҳои мавриди пайравии доимии эшон қарор гирифта бошад, пас наврӯз падидаест ки аз ҷониби худи табиат барои аҳли сайёраи замин тақдим шудааст. ҳамчун оини неки наврӯзӣ бонувону кормандони бонки амонатгузории тоҷикистон амонатбонк аз суманакҳои омоданамудаи худ дар ҷашнгоҳ ба меҳмонону сокинони шаҳри бохтар тақдим карданд. бо шарофати истиқлолу озодӣ имрӯзҳо мардуми сарбаланду шарафманди кишвари азизу маҳбубамон аз ҷумла сокинони диёри кӯҳанбунёди мо низ бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи комил зеботарин ҷашни мардуми ориёӣ соли нави аҷдодӣ наврӯзи ҷаҳонафрӯзро бо суруру шодмонӣ таҷлил менамоянд. ҷашни наврӯзи байналмилалиро аҳли омӯзгорону донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри бохтар низ бо риояи анъанаҳои ба худхос ва оростани хони идона истиқбол гирифтанд. бахшида ба ҷашни миллии ниёгон наврӯзи ҷаҳонӣ омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷ дастовардҳои илмӣ, варзишӣ, ҳунарӣ ва таомҳои миллиро ба намоиш гузоштанд. таъкид гардид ки наврӯз ҷашни сирф табиӣ буда ба худ анъанаҳои хосеро доро мебошад ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз ба мо расидааст. яке аз анъанаҳои неки ҷашни наврӯз ташкили мусобиқаҳои варзишӣ аст ки инсонҳоро ба солимию бардамӣ роҳнамоӣ мекунанд. ин аст ки донишҷӯёни варзишгари коллеҷи тиббии шаҳри бохтар пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. наврӯз на танҳо фарорасии баҳор, иҳёи мавҷудоти олам, табиат ва оғози тозаи зиндагист, балки омили иттиҳоду ҳамбастагӣ ва дӯстию рафоқат аст. тавре президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд, асолати иҷтимоию ахлоқии наврӯз хеле бузург буда нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ мебошад. зеро наврӯз рамзи рӯзи нав, ибтидои соли нав ва иқдому амалҳои нави ободонию тозакориҳо аст.
дар тантанаҳои наврӯзи коллеҷи тиббии шаҳри бохтар иброз гардид ки барои тоҷикон ва кулли мардуми ҳавзаи тамаддуни наврӯз боиси ифтихор ва сарфарозист ки ҷашни аҷдодӣ ва кӯҳани мо соли 2010 аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардид ва ҳамасола рӯзи 21 март дар саросари олам чун ҷашни зебои оғози сол ва бедоршавии табиат таҷлил карда мешавад. ҳамчунин дар тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ аз ҷониби донишҷӯёни муассиса ва бахши фарҳанги шаҳри бохтар барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд ки тараннумгари фасли зебои баҳор, истиқлоли ватан, ободиву пешрафти тоҷикистон буд. ҷашни наврӯзии омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри бохтар то дергоҳ идома ёфт. ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии хатлон низ ҷашни фархунда ва арзиши гаронмояи башарият наврӯзро гарму самимӣ истиқбол намуданд. донишҷӯён ҳунару дастовардҳои хешро дар ин рӯз намоиш дода баҳои баландро сазовор гардиданд. қисмати асосии ин ҷашни бошукӯҳ дар толори барҳавои фарҳангии донишгоҳ идома ёфт. гуфта шуд ки барои мардуми тоҷикистон наврӯз баробари ҷашни истиқлоли давлатӣ азизу муқаддас аст. наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ба ҳисоб рафта дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. сипас дар вазъияти тантанавӣ ғолибони озмунҳое ки бахшида ба ҷашни наврӯз миёни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ роҳандозӣ гардида буд бо сипосномаву тӯҳфаҳои раёсати донишгоҳ қадршиносӣ гардиданд. наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ҳидоят менамояд. ҳамчунин таҷлили он дар баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арш гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои милливу мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мусоидат менамояд. барномаи фарҳангиву фароғатӣ ки аз саҳнаҳои ҷолиб, шеъру сурудҳои наврӯзӣ, баҳорӣ ва ватандӯстӣ иборат буд аз ҷониби дастаи ҳунарии донишгоҳ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб фарорасии фасли зебои сол баҳору наврӯзро бо риояи суннатҳои аҷдодӣ дар сатҳи баланд истиқбол намуданд. арӯси сол наврӯзи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб бо садои карнаю сурнай дар хиёбону гулгашҳо ва кӯчаҳои марказии кулли сокинони шаҳрро бо фарорасии рӯзи нав табрик намуд. ин арӯси гулбасар накати гулҳои баҳориро ба машоми хурду бузург расонида аз омадани баҳори нозанин мужда расонид. сокинон бошанд дар садои мусиқии онҳо рақсу шодӣ карданд ва боиси сарфарозист ки дар тоҷикистони соҳиби истиқлол наврӯз ба ҷашну сурури миллӣ табдил ёфта сол аз сол шукӯҳу ҷалолӣ бештар мегирад. дар ин рӯз саҳни донишкада фазои идона дошт. бо риояи суннатҳои ниёгонамон бо оростани дастурхони идона ҳафтсину ҳафтшин таомҳои миллию ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда буданду қисме аз донишҷӯён базму шодию шерхонӣ мекарданд. дар идома ба як зумра омӯзгорон барои фаъолияти пурсамар омода намудани мутахассисони рақобатпазир ба бозори меҳнат ва пешбурди сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумати кишвар ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ба диворид гардидани маликаи наврӯз ба ҷашнгоҳ омӯзгорону донишҷӯён ва ҳунармандони шинохтаи кишвар барномаи ҷолиби фарҳангиро пешниҳоди ҳозирин гардониданд ки ҳамагон рақсу бозию хушҳолӣ мекарданд. маорифчиёни шаҳри Кӯлоб ҳам бо баргузории як чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ дар назди бинои муассисаи таълимии рақами 22 бо риояи ҳама суннатҳои аҷдодӣ наврӯзро таҷлил намуданд. онҳо ҳамдигарро бо ин ҷашни ниёгон табрик гуфта аз бурду бохти хеш дар як соли гузашта суҳбат мекарданд. дар ин рӯз ҳама либосҳои рангоранги миллиро ба бар карданд. раҳбарият, намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр ва собиқадорони соҳаю дигар меҳмонон аз хони наврӯзӣ ва маҳсули ҳунарашон дидан карда баъди табрикот аз таърихи пайдоиш ва анъанаҳои он ҳарф зада ёдрас гардиданд ки мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллиамон наврӯз, меҳргон ва садаро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта то ба имрӯз бирасонанд ва онро ҷаҳонӣ гардонанд. ҷашни наврӯз арзишҳои чун сулҳ, оштӣ ва ҳамбастагиро тақвият дода дӯстӣ миёни қавму миллатҳои гуногунро афзоиш медиҳад. наврӯз дар тоҷикистон бо шарофати истиқлолият шукӯҳу шаҳомати тоза пайдо кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузургу муқаддаси миллии мардуми тоҷик табдил ёфт.
воқеан ҳам наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёгар, пайвандгари дӯстӣ, бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштӣ ва зудояндаи занги кинаву озурдагӣ шинохта шудааст. дар воқеъ наврӯз таҷассумгари некию накӯкорӣ, бахшоишу меҳрубонӣ ва созандагию бунёдкорӣ мебошад. таҷлили наврӯзи оламафрӯз дар баҳори истиқлолияти давлатиамон бешак омили сулҳу субот, ваҳдату якдилӣ гардида, азму иродаи мардуми шарифи Тоҷикистонро дар роҳи бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ инъикос менамояд ва он ба ҷашну сурури умумимиллӣ табдил ёфта сол аз сол шукӯҳу ҷалоли бештар мегирад. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра омӯзгорону собиқадорони соҳа барои фаъолияти пурсамар дар тарбияи насли наврас бо сипосномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати маорифи шаҳри Кӯлоб қадрдонӣ карда шуданд. барномаи ҷолиби фарҳангӣ бо иштироки омӯзгорону хонандагон ва ҳунармандонӣ шинохта пешкаши тамошобинон гардид. пеш аз баргузории ҳамоиши илмӣ назариявӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, рассомӣ, дастовардҳои илмию эҷодии омӯзгорону хонандагон ва таому хӯришҳои миллӣ ки одатан дар фасли зебои баҳор омода карда мешаванд, пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. дар тадбири доир гардида адибон ва ҳайати омӯзгорону муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. зимни ҷамъомади тантанавӣ мавзӯъҳои аҳамияти таърихӣ, эҳё ва ҳифзи расму оину анъанаҳои нек дар солҳои соҳибистиқлолӣ ва зарурати таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз аз ҷониби баромадкунандагон матраҳ карда шуд. аз ҷумла зикр гардид, имрӯз барои мо тоҷикон ва кулли кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз боиси ифтихор аст ки ин ҷашни кӯҳану бостонӣ ва ҷашни зебои табиат аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон шуд. ин дастоварди арзишманд натиҷаи азму талош ва пайгириҳои чандинсолаи Тоҷикистон мебошад. наврӯзи байналмилалӣ бо шарофати озодиву истиқлолии ватани маҳбубамон на танҳо ба мақоми расмӣ соҳиб гардид, балки бо талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси ҷашни эҳёи табиату зебоӣ мақоми байналмилалӣ касб кард ва имрӯз дар саросари олам таҷлил карда мешавад. ҳамчунин бо хушнудӣ аз ин пайки нек изҳор карда шуд ки аз наврӯз то наврӯз муассисаҳои таълимию томактабӣ ва дигар ниҳодҳои шӯъбаи маорифи ноҳияи восеъ ба як қатор дастовардҳо ноил гардида барои боз ҳам баландбардоштани сифати таҳсилот ва татбиқи барномаву стратегияҳои соҳа кулли омӯзгорон минбанди саю талош хоҳанд намуд. дар қисмати дигари тадбири созмонёфта қироати шеъру таронаҳои пурмазмуни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ки васфи ватану Тоҷикистон, меҳру садоқат ва баҳори ин сарзаминро тараннумгар буд ба чорабинӣ таровати тоза зам намуд. дар Фарҷом ба хотири болидаррӯҳии иштирокчиён барномаи мукаммали омоданамудаи ҳаваскорони муассисаҳои таълимӣ пешниҳод карда шуд. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон бо иштироки ҳизбиёни ноҳия чорабинии тантанавӣ ба истиқболи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ доир карда шуд. нахуст субҳи барвақт корвони наврӯзӣ бо иштироки бобои деҳқон ва маликаи баҳор ба маркази ноҳия ворид гардида муждаи баҳору наврӯзро ба сокинон ҳадия намуданд. наврӯз таҷассумгари мероси ягонаи фарҳангӣ ва суннатҳои бисёрасра дар таҳкими муносибати байни халқҳо дар асоси эҳтироми ҳамдигар ва ғояҳои сулҳхоҳона мавқеи муҳим дорад. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросими мардумӣ диққати ҷиддӣ дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ талош намуд. дар қатори ҷашнҳои миллию мардумӣ таҷлили ҷашни наврӯз дар байни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хоса пайдо кард. наврӯз хусусияти деринашро бо пазироии рӯҳияи замони нав созгор намуд ва имрӯз он мавриди эътирофи ҷаҳониён қарор гирифтааст. сипас дар боғи фарҳангии ноҳия чорабинии идона ороста шуда пешкаши меҳмонон карда шуд. зикр карда шуд ки наврӯз соҳиби таърихи зиёд ва 6000 сола аст. дар масири таърих аз тобишҳои сиёсӣ ҳамчун суннати волои фарҳангӣ то ба имрӯз ҷашн гирифта мешавад. пайдоиш ва ташаккули он ба умқи дури таърих рафта бо фарҳанги бузурги оламгири мардуми ориёи табор пайваст мебошад. воқеан ҳам наврӯз ҷашни кайҳону табиат буда фаротар аз дину фарҳангҳост ва ҳамин хусусияти волояш боис гаштааст ки мавҷудияти худро то замони мо аз даст надод. баръакс дар замони давлатдории миллии мо шукӯҳу шаҳомати хоса пайдо намуд. тавре президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ изҳор доштанд дар айёми наврӯз ва фасли баҳор пайдоиши либосҳои миллии идона
тозаву озода кардани хонаву кошона, кӯчаву хиёбон, боғу гулгашт ва маҳалли зисти худ аз оинҳои зебоипарастӣ ниёгонамон маншаъ мегирад. наврӯз мисли дигар ҷашнҳои аҷдодии мо ҳикмату фалсафа ва аҳамияти бузурги илмӣ дорад. дар қисмати дигар ба як зумра фаъолон аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бо сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷом барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши иштирокдорон карда шуд. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳайати омӯзгорону донишҷӯён бо риояи суннатҳои неки аҷдодӣ ва шодиву нишоти ҳамагон истиқбол гирифта шуд. оинҳои ҷашнҳои миллӣ шодию таманниёт рӯҳи тоза бахшидан ба корҳо азми нек сарҷамъию муттаҳидкунандии халқ буда бо мақсади ҳифзу гиромидошти ҷашни миллӣ нишон додани фарҳангу тамаддун дар замири насли ҷавон талқини худшиносиву худогоҳии миллӣ маъмурияти донишгоҳ бо ташкили намоиши дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯён шукӯҳи ҷашни миллиро инъикос намуданд. ҳамзамон имрӯз аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯён ташкили хони идона, ҳафтчину ҳафтчин, нону шириниҳо, таомҳои миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, шаҳодат аз завқи баланд, маҳорати катбонугӣ дар омодасозии дастурхон ва ҳунари дӯзандагӣ, тайёр кардани гулдӯзию зардӯзӣ ва ҳифзи фарҳанги миллиро медиҳад. дар намоиши идона масъулини муассиса ҳайати омӯзгорон зимни боздид аз хони наврӯзӣ ҳунару маҳорати катбонугӣ ҳунарҳои миллӣ таъкид доштанд ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ наврӯз ҳамчун рамзи рӯзи нав оғози фасли баҳору иқдому ташаббусҳои нав эҳё гардида имрӯз ба беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии халқҳои ҷаҳон табдил ёфта ҷаҳонӣ гардид. соҳибистиқлолии мамлакат барои мардуми тоҷик имконият фароҳам овард ки дар ҳамаи самтҳо ба пешравиҳои назаррас ноил гарданд ва фазои сулҳу суботи мамлакат файзу баракат ва фаровонӣ барои таҷлили бошукӯҳи ҷашнҳои миллӣ ҳифзи фарҳанги миллӣ нишон додани он ба ҷаҳониён замина гузошт. дар тантанаҳои идона донишҷӯёни донишгоҳ барномаи пурмуҳтавои наврӯзиро манзур намуданд ки ба он шукӯҳи дигар зам намуд. дар маркази таҳсилоти иловагии вилояти суғд низ аз тарафи ҳайати омӯзгорон ва хонандагон баҳри истиқбол аз наврӯз растаҳо ташкил гардид ва дар он хони наврӯзӣ оростанд. бо мақсади тарғиб ҳифзу гиромидошти фарҳанги миллӣ ва дар замири насли наврас пос доштани суннатҳои неки ҷашни ҷаҳонии наврӯз байни муҳассилини марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд озмуни беҳтарин дастурхони наврӯзӣ ҳафтсин ва ҳафтшин ва ҳамзамон маликии наврӯз ташкил намуданд ва марҳилаи аввали он байни хонандагони марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо доир гардид. маркази таҳсилоти иловагии вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд ҳамчун макони илму маърифат машғулиятҳои иловагӣ ба хонандагони лаёқатманд дар самти ихтирои навоварӣ кори барномасозӣ омӯзиши фанҳои дақиқу риёзӣ ва пайванди илм бо истеҳсолот фаъолият менамояд. наврасон дар ин ҷо корҳои иҷодӣ навоварии хешро бо ёрии омӯзгорон такмил медиҳанд. наврӯзии ҳайати омӯзгорону хонандагон дар баробари иҷрои оину суннатҳои неки ҷашни миллӣ пешниҳоду муаррифии ихтирои навоварӣ шеъру таронасароии хушу хотирмон сурат гирифта зимни арзёбии масъулин ин тадбир ҳамчун василаи хушҳолӣ дар замири насли наврас ҷой намудани ҳисси баланди худшиносӣ эҳтиром ба фарҳангу тамаддуни ғанӣ маънидод гардид. дар хотимаи чорабинии фаъолон ғолибони озмунҳои наврӯзӣ навоварони наврас бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. сокинони шаҳри бӯстон ҷашни бостонии наврӯзи оламафрӯзро дар фазои сулҳусубот оромию осоиштагӣ бо оростани хони идона ташкилу баргузор намудани намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва бозиҳои варзишӣ шукӯҳманду хотирмон таҷлил намуданд. макони баргузории тантанаҳои наврӯзӣ боғи парчами миллӣ интихоб гардида занону духтарон аслан дастурхони идонаи ҳафтсину ҳафтчинро бо суманак ва дигар хӯрокҳои миллӣ оро доданд ва ташкилу баргузор намудани намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба ин ҷашни бостонӣ шукӯҳи бештар бахшид. суруру шодии мардум гирди хони идона ба он далел аст ки оинҳои наврӯзӣ сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ мебошанд ва мардумро ба таҳаммулгароӣ, бунёдкориву созандагӣ, яъне офаридани зебоӣ ва зебоипарастӣ ҳидоят менамоянд. дар айёми наврӯзӣ гирди ҳам омадан ба дидори якдигар расидан ва бо ширкати хурду бузург сарфи назар аз сину сол ва миллату мазҳаб баргузор намудани оинҳои наврӯзӣ асли милливу мардумии онро ташкил медиҳад.
ҷашни наврӯз сарчашмаи гаронбаҳои маънавии воситаи муҳими сарҷам намудани тамоми сокинони мамлакат, ҳидоятгари аҳли ҷомеа ба сӯи зиндагии орому осуда ва пурфайзу баракат мебошад. наврӯзи ҷаҳонафрӯз ба мардуми кӯҳанбунёду соҳибфарҳанги мо дар иҷрои нақшаҳои созандагӣ ва ободкорӣ рӯҳу тавони тоза мебахшад. яке аз анъанаҳои пурарзиши наврӯзӣ ин аст ки мардум макони зист, ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро тозаву озода мегардонанд. ҳамчунин ботину зоҳири худро аз кинаву адоват, хушунату бадбинӣ пок месозанд ва ҳамдигарро бо чеҳраи шоду оғӯши кушода қабул мекунанд. намояндагони ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва роҳбарияти шаҳри Бӯстон зимни паёми табрикӣ иброз доштанд, ки наврӯз барои мардуми мо баробар бо рӯзи истиқлоли давлатӣ бисёр азизу гиромӣ мебошад. зеро маҳз бо шарофати истиқлолу озодӣ мо оину суннатҳои деринаи миллии худ аз ҷумла наврӯзро эҳьё намудем. иштирокдорон истиқлолро ҳамчун ҳадияи сарнавишти миллат ва наврӯзро чун шоҳсутуни таърихи пурифтихори тоҷикон арзёбӣ карда, онҳоро пайвандгари наслҳои имрӯзу оянда номиданд. бояд гуфт ки бо назардошти моҳият ва табиати башардӯстонаву инсонгароёнаи наврӯз аз соли 2010 инҷониб ин оини бостонӣ ҳамчун ҷашни байналмилалӣ таҷлил карда мешавад. яъне бо ҷаҳонӣ шудани ҷашни наврӯз, рисолат ва нақши он дар самти густариши ҳамкориву табодули фарҳангҳо, ҳусни тафоҳуми байни миллатҳо ва таҳкими сулҳу субот дар миёни халқҳои олам боз ҳам тақвият пайдо намуд. тантанаҳои наврӯзи сокинони шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бо намоиши барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ, ки зебогиҳои фасли баҳорро тараннум мекард, хушу хотирмон идома ёфт. наврӯз таҷассумгари ҳикмати бузурги аҷдодӣ, рамзи эҳёи табиат, меҳру муҳаббат, дӯстиву ваҳдат ва оғози умеду орзуҳои нав мебошад. ҷашни наврӯзи оламафрӯзро, ки бо фарорасии он гармии ҷонбахши баҳорӣ оғоз меёбад, ҷашни шукӯҳи табиат ва овони эҳёи он гуфтанд. дар корхонаву ташкилот ва муассисаҳои таълимиву томактабии шаҳри Конибодом бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил менамоянд. дар тантанаҳои наврӯзии тарбиятгирандагони муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 гуфта шуд, ки бо дастгирии пешвои миллат ва ҳамкории кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз, ин ҷашни бостонӣ, ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, мақоми байналмилалӣ гирифт. он ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳамдилӣ, сулҳу субот ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. кӯдакону мураббиёни ин муассиса бо суруду тарона ва шеърҳои наврӯзӣ таъкид доштанд, ки Наврӯз чун рамзи пайванди азалии инсон бо табиат дар шабу рӯзҳои эътидоли баҳориву иваз шудани сол фаро мерасад ва бо расидани он рӯзгори кӯҳан зиндагиро аз сар мегирад. табиату ҳастӣ рахти нав батан мекунад ва дар рӯҳу ҷони одамон гардише падид меояд. воқеан Наврӯз давреест, ки замин ба меҳвари хуршед баромада, рӯзу шаб баробар мешавад ва кулли инсону мавҷудотро рӯҳу равонӣ тоза бахшида ба ояндаи нек, рӯзгори обод ва пешрафту созандагӣ ҳидоят мекунад. наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати мо буда, ҳамчун суннати пурарзиш ба фарҳангу тамаддуни миллӣ ва тору пуди зиндагӣ на танҳо мардуми тоҷику форс, балки кулли халқҳои минтақаи Осиёи марказӣ ва берун аз он омезиш ёфтааст. дар чорабинии идона либосҳои миллӣ ҳафтчин ва ҳафтсин намоиш дода шуда, шеъру таронаҳои наврӯзӣ, байдбараки баҳорӣ, саҳнаҳои адабӣ, намоиши суннатҳои наврӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, оростани хони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ аз ҷониби тарбиятгирандагон бо маҳорати баланд ба меҳмонони ин чорабинӣ пешкаш гардид, ки он писанди ҳамагон гашт. дар тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ, ки имрӯз дар саҳни ёдгории таърихии меъморӣ ва ҳафриётии қалъаи муғ доир гардид, пеш аз ҳама духтаракону бачагони соҳиби истиқболи даврони соҳибистиқлолии мамлакат шодию хурсандӣ мекарданд. бо истифода аз ҳавои софу беғубор ва шӯлапошии хуршеди оламтоб, зери шиори наврӯз ҷашни олумиён аст. занону духтарони катбону бо оростани дастархони наврӯзӣ тибқи риояи оину суннатҳои ҷашни байналмилалии наврӯз, самараи дастони сеҳровари хешро, ки аз суманак, маҳсулоти ҳафтсин
هفتچین و هفتچین، خوراک‌های با مزه آش بریده، سمبوسه چبیره، شیربرنج و حلوای تر و دیگر شیرینی و محصولات نانی عبارت بودند و معرض تماشای مهمانان و شرکت کنندگان پیشنهاد نمودند. در صوفه کلان مجمع تاریخی و فرهنگی و حفریاتی قلعه مو چند با بادبرک و لکلک پرانی، ارغمچین بازی، حکلک بازی و بندکشی مشغول بودند و برخی از غالبان سبقت‌های بین المللی جمهوریوی و ولایتی عاید به نمودهای بوکس و والیبال و شاهمات ششکه مشغول نمایش مشق‌های ورزشی و گروه دیگری بچگان و دختران نورس و دوختدوز متا رسمکشی طبیعت زیبای ناتکرار استراوشن همیشه سبز شغل می‌ورزند. مورد ذکر خاص است که در 22 کمیته محله و 10 جماعت دهات مرکز شهر باستانی استراوشن و خیابان‌های نشان، پرچم دولتی، باغ فرهنگ و فراغتی به نام اسماعیل سامانی، استقلال و وحدت در روزهای تجلیل از نوروز بین المللی آزمون‌های غنچه‌های باغ صنعت، صد رنگ چکن، کدبانی سلیقه و چهاربینی‌های دیگر عمومی فرهنگی، سیرگشت ایدانه، ترغیب سر لباس نوروزی، پیشنهاد محصول دستان پراجاز آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، گیمنازیاها و باغچه و کودکستان‌های تابع ریاست معارف و تشکیلات مؤسسه‌های اقتصادی و اجتماعی این کهنشهر نازنین دایر گردیدند. امروز نیز نزد ساکنان کسب و کار گوناگون، زنان و دختران خوش‌طالع و شرکت کنندگان چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی آزمون تاجیکانه می‌پوشیم و صد رنگ چکن دایر کردند. در این چهاربینی فرهنگی طراحان جوان، زنان و بانوان هنرمند، گیرندگان گرندهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیسان ولایت سوخت و شهر باستانی استراوشن نزد حاضرین جلوه سر و لباس زیبای شنم نوروزی را از متاح‌های اطلس و ادرس و چکن پیشنهاد گرداندند که به بینندگان تأثیرات فراموش ناشدنی باقی گذاشت. آزمون‌های تاجیکان را می‌پوشیم و صد رنگ چکن از 8 نامینه عبارت بوده. در هر نامینه طراحان توانستند سر لباس بچگانه ایدانه، سرگشته، متاح‌های اطلس و ادرس و چکن در تن زنان و بانوان دوران صاحب استقلالی مملکت همبستگی کوته و خیلت از متاح‌های صرف تاجیکی بریده و دوخته شده و منقش و شنان با بافته‌های چکن را پیشکش حاضرین گردانند. حرکت زیبا و موزون گلدختران در تن اطلس و ادرس و چکن پوشیده در حقیقت از باستانی و تاریخی محسوب یافتن لباسپوشی تاجیکانه و گذشته فرهنگ لباسپوشی زنان و بانوان تاجیکستان صاحب استقلال حکایت می‌کرد. هدف از برگزاری آزمون تاجیکانه می‌پوشیم و صد رنگ چکن در نهاد زنان و بانوان بیدار نمودن دوستداری فرهنگ لباسپوشی تاجیکانه، ترغیب متاح‌های از شاهی خالص دوخته شده اطلس و ادرس و چکن آوازدار، نمایش زیبایی زنان و دوشیزگان تاجیک با سر لباس صرف تاجیکانه، پایدار نگاه داشتن لباسپوشی و فرهنگ تاجیکانه بانوان، راه ندادن به تقلید کورکورانه و فرهنگ و لباسپوشی غیر، دریافت و تربیت و با آزمون‌های سطح ولایتی و جمهوری پیشنهاد نمودن طراحان جوان و با این وسیله به جهانیان معرفی نمودن متاح‌های از جهت اکولوژی تازه و در تاجیکستان بیشتاسا استحصال شونده است. در دوره چهاربینی‌های نوروزی ساکنان کسب و کار گوناگون شهر و دهات استراوشن در خیابان پرچم دولتی کسب هنرهای فراموش شده و از نو احیا گردیده معاصر و جهت باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان ضروری نیز پیشنهاد کرده شدند. هنوز از سالهای نخستین صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت سروری و غمخوری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب خلق محترم امام علی رحمان جهت رشد و تکامل کسب هنرهای مردمی در مملکت یک عده برنامه و استراتژی‌ها و دستور هدایت‌های رشد بخشنده به تصویب رسانیده. با این وسیله به هنرمندان و کاسبان امکانیت دادند که از سر نو کسب هنرهای از خاطر فراموش شده اجدادی را احیا نموده قدیمی و صاحب هنر بودن ملت تاجیک را ثابت سازند. در مجمع جشن نوروز جهانی را خرد و بزرگ و فعالان جامعه آبادگر و فرهنگ پرور شهر استراوشن با شکوه شامت خاصه و شکرگزاری از سیاست سازنده و تمدن آفرین اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خوش و خرمانه دعای کرده از برنامه پرمحتوای فرهنگی کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن که به نوروز بین المللی بخشیده شده بود تأثیرات ایدانه برداشتند. ساکنان شهر پنجکین تجلیل جشن نوروز خجسته‌پی را از بگویی روز پیش با برگزار نمودن مراسم سومنک‌پزی آغاز نمودند. در اینجا تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها و محله‌های شهر دکوی سومنک مانده، شب تا روز درگیر آن شعر و سرودخوانی کرده شادی و خرسندی نمودند و هر کس با نیت نیک دگ سومنک را کف می‌زدند. آنها همین گونه صبح بر وقت سومنک پخته تیار شده را به مهمانان پیشنهاد می‌کنند. سپس تنتنه‌های اساسی نوروزی ساکنان شهر پنجکین در میدان نشان و پرچم دولتی با صدای کرنه و موسیقی
موسیقی ایدونه آغاز شد. ضمن بازدید از رسته‌های محله‌ها، جماعت‌های دهات، کارخانه‌های مؤسسه‌ها که با دسترخوان نوروزی نمونه طعام‌های ملی و هنرهای خلقی آرا یافته بود، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها، معاون رئیس ولایت سوق و رئیس شهر به هنر و ذوق آنها باهای بلند دادند. واقعا نوروز جشن احیای بشر، زنده شوی طبیعت، دوامیابی عمر انسانی، تازه شوی محیط اطراف و وسیله بخشایش و محبت مردمان حوزه این جشن بزرگ به شمار می رود. تجلیل جشن نوروز اساسهای علمی استرونومی داشته یک دوره پوره گردش زمین را در اطراف آفتاب افاده می کند که مطابق تقویم اوریایی در ماه فروردین به جایگاه اصلی خود برمیگردد. ادامه تنتنه‌های نوروز بین‌المللی در ورزشگاه شهر با اشتراک فعالان، سابقه‌داران مهنت و نمایندگان کارخانه مؤسسه‌ها، مهمانان از جمهوری ازبکستان و سیاحان از جمهوری اسلامی ایران با برنامه جالب هنری صورت گرفت. گفته شد که جشن نوروز که در جمهوری تاجیکستان با شرافت استقلال دولتی و سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تمام غناوت و رنگارنگی آن احیا گردید. حالا به جشن ملی و دولتی ما تاجیکان و رمز خودشناسی و افتخار ملی و عادت و همدلی مردم و پیوند نسل‌ها تبدیل یافته است. محض با زحمت و تلاش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز به حیث جشن جهانی پذیرفته شد. این اقدام نجیب گواهی آن است که هنوز از زمان قدیم تا امروز ملت ما جشنی را پدید آورده است که پیام وحدت و محبت، پاکی و صداقت، زیبایی، نفاست و بی‌داری و زحمت میباشد. برنامه هنری ایدانه صنعتکاران شهر با اشتراک هنرمندان خلقی تاجیکستان و ازبکستان رقص و سرودهای جذاب خاطر اشتراکچیان جشنواره نوروزی را شاد نمود. تنتنه‌های نوروزی در تشکیلات مؤسسه و هر خاندان ساکنان شهر پنجکن ادامه می‌یابد. در این روزهای فرحبخش نوروزی ساکنان ناحیه کوهستان ماتچو نیز به استقبال این عید اجدادی چرابینی ایدانه دایر نمودند. نوروز تنتنه سعادت و خوشبختی است و امروزها در تمام گوشه و کنار تاجیکستان با شفق و شادی تجلیل می شود. عید نوروز نه تنها رمز احیای طبیعت بلکه رمز دوستی، مهر و رفاقت می باشد که آدمان در این روزهای جشنی همدیگر را شاد و خرسند می گردانند. اراده جوانان خاصه اشتراک در چنین چرابینی‌ها برای حفظ و ارج‌گذاری عنعنه‌های ملی کمک می‌رساند. نوروز در دوام تاریخ خود همچون رمز بی‌زوال تمدن آریایی با مضمون زنده‌سازی طبیعت و احیای سنت‌های اجدادی در مناطق کوهستان کشور تراوت و شهامت خاص دارد. در چرابینی نوروزی ساکنان همه جماعت‌های ناحیه کوهستان ماتچو که در مرکز ناحیه شهرک مهران با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت و ولایت سوخت برگزار گردید، بار دیگر ثابت گردید که این جشن ملی اصالت تاریخی خود را با برپا نمودن آیین‌های نوروزی از دست نداده است و تاریخ قدیمه کهن داشتن ملت تاجیک را ثابتگر است. در این چرابینی نوروزی ساکنان از همه مناطق ناحیه محصول دسترنج کشاورزی خود را با معرض دید مهمانان و جمع آمدگان این همایش ایدانه پیشنهاد کرده بودند. مورد ذکر است که ناحیه کوهستان ماتچو ناحیه کارتوشکا پروری مملکت به حساب می رود و در این ساحه کشاورزان سال تا سال استحصال این محصولات نیاز اولیه را افزون گردانیده در سال 2024 زیاده از 130,000 تن کارتوشکا استحصال نمودند. این دستاورد دهقانان منطقه قبل از همه به هوسمندی دهقانان انجام سریوقتی کارهای کشاورزی و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده علاقه‌مند است. در چرابینی نوروزی بخصوص نمایش محصولات کشاورزی نمایندگان جماعت دهات لنگر که از جماعت‌های پیشقدم ناحیه در سمت کشاورزی به حساب می‌رود جالب و خاطرمند بود. یکی از آیین‌های بزرگ نوروزی گستردن خوان پرفیض هفت و هفشین می باشد که در این نوروزگاه ریایه این سنت اجدادی با تمام عنصرهای خود به مشاهده می رسد. در تنتنه جشنی و برآمد اشتراکچیان قید گردید که ناحیه کوهستان ماتچو محض در زمان صاحب استقلالی در ساحه‌های ورزش، بنیاد مؤسسه‌های تندرستی و معارف، آبیاری و از خود کردن زمین‌های نوی کشاورزی و دیگر ساحات پیشبرنده روزگار ساکنان این منطقه دوردست کوهستان مملکت به کامیابی‌ها نائل گردیده است. در چرابینی نوروزی نفرانی که برای رشد و نموی ساحه‌های مختلف ناحیه خدمت‌های ارزنده کردند از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه با جایزه‌های سپاسنامه قدر کرده شدند. چرابینی جشن نوروزی را اشتراک چهره‌های شناخته صنعت اصیل کشور
و نمایش سرود و ترانه‌های فرهنگیان ناحیه حسن و تراوت ایدانه بخشیده برای پیر و برنای این منطقه کوهستانی فضای ایدانه خرمی و خوش-اقبالی و خوشبختی و سعادتمندی را هدیه نمود. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти сомони деҳаи шӯроби шаҳри ҳисор бо иштироки муовини сарвазири мамлакат дилрабо мансурӣ ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. майдонча аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сохта шудааст. дар майдончаи варзишии навбунёд барои бозии футболи хурд шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ба истифодадиҳии чунин иншооти замонавӣ имкон медиҳад ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида ҷавонону наврасони деҳаҳо байни ҳам сабқат намоянд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони шаҳри ҳисор низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинии бошукӯҳи идона намояндагон аз ҷумҳурии ӯзбекистон, қирғизистон ва ҷумҳурии исломии эрон иштирок намуданд. симои марказии шаҳрро шиору овезаҳо ва дастурхони идонаи наврӯзӣ зебузинат мебахшид. дар маркази шаҳр намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. ҳайати намояндагони ҷумҳурии ӯзбекистон, қирғизистон ва ҷумҳурии исломии эрон аз ёдгориҳои таърихии қалъаи ҳисор низ дидан намуданд. меҳмонон бо фарҳанги қадимии халқи тоҷик аз наздик шинос шуданд. онҳо дар ин осорхона бо намунаи либосҳои мардонаву занонаи қадимии миллати тоҷик, асбоби рӯзгор ва дигар маҳсули ҳунарҳои мардумӣ шинос шуда иброз доштанд ки ин ёдгориҳо бозгӯи бо ҳам қаробат доштани урфу одат ва анъанаҳои миллатҳои осиёи марказӣ мебошанд. меҳмонон аз дидану шунидани таърихи ин мавзеъҳои таърихӣ, фарҳанги табиати афсункор, ҳавои мусоид, меҳмоннавозии мардуми тоҷик ба ваҷд омада ба давлату ҳукумати мамлакат барои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, таъмини зиндагии шоистаи мардум таҳсин гуфтанд. зимни баргузории чорабинии идона муовини сарвазири мамлакат иброз доштанд ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. масъулини шаҳр инчунин таъкид намуданд ки дастовардҳои сокинони шаҳр дар тамоми самтҳо назаррас буда аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар шаҳри ҳисор амфитеатри қалъа интихоб гардида дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодиву нишоти бепоён иштирок карданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинии ин ҷашни фархунда ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи наврӯз тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. бозиҳои гуногуни варзишӣ, ташкили базми шеъру суруд, оростани хони наврӯзӣ ва дигар чорабиниҳое ки хоси ин ҷашни бостонӣ аст, амфитеатри қалъаи ҳисорро ба як макони зебои идона табдил доданд. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ ки бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳр омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. тантанаҳои таҷлили бошукӯҳи ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри турсунзода бо ба истифода додани якчанд иншооти соҳаҳои мухталиф оғоз гардид. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти ба номи турсун туйчиев як бинои панҷошёнаи истиқоматӣ ки аз 42 хона, марказҳои хизматрасонӣ дар ошёнаи якум ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт иборат мебошад, ба истифода дода шуд. ҳамзамон дар ин ҷо маркази саломатии деҳаи саркор ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. маркази саломатӣ дар 2 ошёна қомат афрохта аз дорухона, 18 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар хоҷагиҳои ёрирасон иборат мебошад.
қаблан дар ин мавзеъ маркази саломатӣ якошона фаъолият мекард ки бо мурури замон ниёз ба азнавсозӣ пайдо намуда буд. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ масъулини ҷамъият иқдом гирифта сохтмони ин маркази саломатиро аз моҳи майи соли 2024 оғоз намуданд ва дар муҳлати камтар аз як сол бо тарҳу намои зебо сохта ба истифода доданд. маркази саломатии деҳаи саркор ҳанӯз соли 1990 сохта шуда ва ба он ҳамон замон бо сокинони 4000 нафар хизмат мерасонд. имрӯз бошад ин деҳаи саркор сокинонашон бо миқдори 20000 нафар расидааст. бинобар ба ин зарурат омад ки як бинои маркази нави замонавӣ сохта ва ба истифода диҳанд. маркази саломатӣ дорои шароити муосири тиббӣ буда барои кормандон фазои мусоиди фаъолият ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ фароҳам оварда шудааст. Жители будут уверены, что рядом есть хорошие специалисты, хорошие врачи с современными оборудованиями. Это делает жизнь более здоровым, более безопасным. А то, что открытие поликлиники совпало с Наурузом, это символично, так как весна – это время новых идей, новых открытий, новых задач, новых начинаний. сохта ба истифода додани чунин муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ба рушду пешрафти соҳа ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот заминаи мусоид фароҳам меорад. дастгириҳои ҳукумати кишвар дар бахши хусусӣ ва додани имтиёзҳо ба соҳибкорон имконият фароҳам овард ки онҳо дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ инчунин ба рушди инфрасохтори хоҷагии халқ низ саҳмгузорӣ менамоянд. дар идома ба чанде аз соҳибкорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонии диёр сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тақдим карда шуд. дар таҷлили иди байналмилалии Наврӯз ба шаҳри Турсунзода намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурӣ дӯсту бародари Узбекистон ташриф оварда дар тантанаҳои идона иштирок намуданд. дар базмгоҳи асосии наврӯзӣ сокинони ҷамоатҳои деҳот, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода маҳсулоти худро ба маъраз гузошта ҳамзамон дастархони идона иборат аз анвои гуногуни миллӣ ороста шуда пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. сипас баромадкунандагон аҳли ҷамъомадагонро бо ҷашни фархундаи Наврӯз таҳният гуфта оид ба густариши робитаҳои Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати боз ҳам муаррифии бештар намудани анъанаҳои хоси Наврӯз ибрози андеша намуданд. ҳикмати Наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо бо мафҳуми ваҳдатофари худ мардуми моро ҳамдилу муттаҳид ва ба дӯстӣ, самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ ҳидоят намудааст. ин аст ки сокинони шаҳри Турсунзода бо як хушҳоливу хурсандии бардавом ҷашни зебои баҳор Наврӯзро ба ҳамдигар табрик гуфта дар фазои тантанавӣ ин иди аҷдодиро дастҷамъона таҷлил намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои дилангез ба чорабинӣ шукӯҳи тоза зам намуд. ин маҳсули заҳмати сокинони шаҳри ваҳдат аст ки бозид аз он таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ҷалб менамояд. дастранҷи аҳли заҳмат ва дастоварду комёбиҳои сокинон ба ифтихори истиқболи шоиста аз Наврӯзи оламафрӯз ба маърази тамошо гузошта шуд. парвоз сухан инҷост, гулҳои ватан инҷост, шеърам ба шарор омад, Наврӯз муборак бод. از تفت زمین شادم با شمس چه آبادم سرما به فرات آمد نوروز مبارک наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати тоҷикон буда ҳамчун суннати пурарзиш ба фарҳангу тамаддуни миллӣ ва торупуди зиндагии на танҳо мардуми тоҷику форс балки кулли халқҳои минтақаи осиёи марказӣ ва берун аз он омезиш ёфтааст. ин лаҳзаҳо намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва фаъолону меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои наврӯзӣ аз ҷумла далда, суманак, оши буридаву тӯпа, ширбиринҷ, маҳсулоти нонӣ ва дигар шаклҳои дастранҷи ҳунармандон дидан карданд.
ташкил ва баргузории намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, гулдузиҳо, дастовардҳо дар самти илму маориф, тандурустӣ, варзиш ва сайёҳӣ ки воқеан ҳам ҷолиби диққати ҳамагон буд, ҳисси меҳандӯстиву талошҳои созандаи сокинони шаҳри ваҳдатро бозгӯ менамуд. Садои чангу доира, рақсу шодӣ ва шеъру таронаҳои дилошӯб дар ситоиши баҳору наврӯз ки аз ҳар гӯшаи майдони баздимгоҳ шунида мешуд, осори фараҳмандӣ дар диҳоди ҳар нафарро афзун месохт. роҳбарияти шаҳр ва ҳайати меҳмонон иштирокчиёни чорабинии идонаро таҳният гуфта аз ташаббусҳои роҳбари давлат дар самти ҷаҳонӣ гардонидани наврӯз ёдовар шуданд. иброз шуд ки таҷлили ҷашни наврӯз дар ҳама гӯшаи канори олам барои миллати тоҷик мояи сарафрозиву ифтихор аст, чун имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бузургтарин оини таърихии мардуми тоҷик наврӯзро бо риояи суннатҳои гузаштаи ниёгони мо ҷашн мегиранд. ман баҳорам, баҳори сабздомон, баҳори гулобизу гулфешон, баҳори 34-умин солгарди истиқлолияти давлати Тоҷикистон. боиси сарфарозӣ ва сарбаландии миллати тоҷик аст ки имрӯз зери офтоби истиқлолият дар тамоми ҷумҳурии азизамон ҷашни наврӯз бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гашта истодааст. имрӯз дар шаҳри ваҳдат низ ҷашни наврӯз бо сарҷамъии тамоми мардум таҷлил гашта истодааст. дар ин рӯзи ид тамоми мардуми шаҳри ваҳдат бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, омода кардани хӯрокҳои миллии тоҷикона ва инчунин бо омода намудани барномаи фарҳангӣ ки бисёр ҳам дар як сатҳи баланд баргузор гардид, бо иштироки ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри ваҳдат ва инчунин ҳунармандони сатҳи ҷумҳурӣ дар ин ҷо иштирок варзиданд. ба таъкиди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон, оинҳои наврӯзӣ сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ буда аҳли башарро ба таҳаммулгароӣ, бунёдгароиву созандагӣ, яъне офаридани зебоӣ ва зебоипарастӣ ҳидоят менамоянд. дар айёми наврӯз ва фасли баҳор пӯшидани либосҳои миллии идона, тозаву озода нигоҳ доштани хонаву кошона, кӯчаву хиёбон, боғу гулгашт ва маҳалли зист аз оинҳои зебоипарастии ниёгонамон манша мегирад. бояд гуфт ки наврӯз аз ҷумлаи бузургтарин оинҳои мардумӣ аст. оғози пайдоиши ҷашни наврӯз масири 6000 солро убур мекунад. наврӯз ҳамчун рамзи сари сол, айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат ва оғози кишту кори марди деҳқон ҷашн гирифта мешавад. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони заҳматкаши ноҳияи Варзоб ин ҷашни қадимаи миллати тоҷикро бо рӯҳияи болида ва риояи анъана ва суннатҳои хос ба он самимона истиқбол гирифтанд. дар варзишгоҳи марказӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб намоишгоҳи сатҳи баланд ва хони наврӯзӣ бо иштироки ҳунармандону ҷавонон ва сокинони ҷамоату шаҳраки ноҳия ташкил гардид ки ҳамагон тавонистанд бо ифтихору сарфарозӣ аз ин шукӯҳи наврӯзӣ бархурдор шаванд. дар ҳар як хони наврӯзӣ аз ҷониби занону бонувони чирадаст ва гулдухтарон намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои баҳорӣ, нони чапотӣ, кулча, самбуса ва анвои зиёди афшураи меваҳои шаҳдбор гузошта шуда буд. наврӯз ҷашни ҳамдилӣ, бахшидани гуноҳҳои якдигар ва иди воқеан ҳам мардумист. қабл аз оғози барномаи фарҳангӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар иштирокдорон аз дастранҷи ҳунармандон, деҳқонон, омӯзгорону хонандагон, варзишгарон ва дастовардҳои ноҳия дида намуданд. гуфта шуд ки наврӯз ҷашни шодию хурсандӣ ва зиндашавии табиат, оғози кишту кори баҳорӣ, рӯзи наву соли нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонист. бо омадани наврӯз чун анъана мардуми тоҷик корҳои созандагиро дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат медиҳанд. барои дар сатҳи баланди ташкилӣ доир намудани наврӯзи байналмилалӣ сокинони ҷамоату шаҳраки ноҳияи Варзоб хӯрокҳои хоси наврӯзӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтшин ва ҳунарҳои мардумиро омода ва намоиш дода дар ин баробар шеъру сурудро дар васфи наврӯз қироат намуданд. наврӯз дар баробари эҳёи табиат ҳамзамон ба дилҳои хурду бузург шодию сурур мебахшад. маҳз ба фасли зебои сол ва оғози кишту кори деҳқон
рост омадану таҷассуми анъанаҳои нотакрори наврӯзӣ ба монанди суманакпазӣ, хунарӯбон, бозиҳои наврӯзӣ ва сайри наврӯз ба ин ҷашн ҳусну таровати тоза зам намуда, онро миёни дигар миллату қавмҳо маъруфу маъмул гардонидааст. Дар чорабинӣ бо шукӯҳи ҷашни наврӯзӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб таъкид намуданд ки зинда кардани тамаддуни аҷдодиамон ва ба ин васила бори дигар ба тамоми олам муаррифӣ намудани арзишҳои миллии мо ва ҳифзи ин арзишҳо кору пайкори доимии фарзанди бароманди халқи тоҷик, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон гардидааст ки ҳар яки мо бояд ба қадру манзалати он бирасем. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид намуданд ки аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Варзоб бесобиқа рушд намуда, шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардид. дар соли 2024 ва 3 моҳи соли 2025 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, сокинон ва соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ иншооти таъйиноти гуногун бунёд гардида барои сокинон шароити мусоиди кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд. иштирокдорон ҳамзамон қайд намуданд ки маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ Наврӯз чун ҷашни қадимаи миллӣ дубора эҳё гардида, он бо иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мақоми байналмилалӣ гирифт. Наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимаи миллати тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстию бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасон базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси болидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Варзоб бо шукӯҳ ва мутобиқ ба завқи иштирокдорон доир гардид ки дербоз дар хотири ҳар як нафар нақш мебандад. имрӯз сокинони ноҳияи Файзобод ҷашни аҷдодии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик Наврӯзи аҷамро бо риояи суннатҳои мардумӣ, густурдани дастархони идонаи иборат аз ҳафтину ҳафтшин, омода кардани таомҳои миллии суманак ва ташкили мусобиқаи варзиши гӯштингиру бандкашӣ Наврӯзи байналмилалиро таҷлил намуданд. гуфта шуд ки Наврӯзи байналмилалӣ ки бо ташаббуси Тоҷикистон ва ҷаҳду талошҳои пайвастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷаҳонӣ гаштаву имрӯз дар саросари олам таҷлил мегардад. Наврӯз дорои хусусиятҳои хоса аст ва хурду бузург омадани онро бесаброна интизорӣ мекашанд. барои бошукӯҳ таҷлил намудани он ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд ва ин ҷашни фарҳангӣ ва оини мардумиро дар сатҳи баланд истиқбол карда хушҳоливу хушнудӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон макони аслии Наврӯз аст ва дар ин макон ин ҷашни мубораки ниҳогон бо шукӯҳу шомати хоса таҷлил карда мешавад. барои мо тоҷикон ва кулли мардуми ҳавзаи тамаддуни Наврӯз боиси ифтихор ва сарфарозист ки ҷашни аҷдодӣ ва кӯҳани мо соли 2002 аз ҷониби Созмони милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардид ва ҳамасола рӯзи 21 март дар саросари сайёра ин санад чун ҷашни зебоӣ, оғози сол ва бедоршавии табиат таҷлил карда мешавад. албатта ин дастоварди арзишманд натиҷаи заҳмату талош ва пайгириҳои пайвастии роҳбарияти олии мамлакат ба шумор рафта барои мардуми ин кишвари бишитосо имконияти хубе дар самти эҳё ва ҷаҳонӣ кардани анъанаҳои мардумӣ ва муаррифии онҳо ба мардумони дигар кишварҳои олам мебошад. дар базмгоҳи наврӯзӣ ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия иштирок намуданд ва дастоварҳои худро ба намоиш гузоштанд. аз наврӯз то наврӯз кишоварзони ноҳияи Файзобод ба дастоварҳои зиёд ноил гардиданд. дар чорабинии бошукӯҳи наврӯзӣ намояндагони ҳукумати мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Файзобод иштирок карда зикр доштанд ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат ва сиёсати хиратмандони пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон расму оин ва суннатҳои миллӣ аз нав эҳё гардида миллати тамаддунофари мо ҷашнҳои милливу давлатӣ бахусус Наврӯзи фархундапайро бо ифтихору сарфарозӣ дар сатҳи баланд ҷашн мегиранд. бо таҷлили суннатҳои гузашта ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳамчун иди густариши сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, якпорчагии Тоҷикистон, дӯстию рафоқат ва меҳру шафқат арзёбӣ мешавад.
барномаи рангини консертӣ ки аз ҷониби аҳли ҳунар дар нави файзобод ташкил гардида буд пурра ба фасли баҳори нозанин ва наврӯзи оламгир бахшида шуда буд ва суруду таронаҳое иҷро гардида таҷассумгари тинҷиву оромӣ ва рушду тараққиёти мамлакат ва осоиштагии сокинон буд ки писанди ҳамагон гардид. ҳамин рӯз 21 март ҳамасола дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. Дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин хусус аз ҷониби Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қаднома қабул шудааст. имрӯз ба ин муносибат дар саросари ҷаҳон чорабиниҳои гуногун доир ва дар ин замина ҷиҳати пешгирии раванди обшавии пиряхҳо иқдом карда мешавад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. имсол нахустин маротиба ва мин баъд доимӣ 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аст ки дар таърихи инсоният якумин маротиба ҷашн гирифта мешавад. шӯру овезаҳо дар кӯчаву хиёбон ва боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе шукӯҳи ҷашнии пойтахтро афзун намудааст. бояд ёдовар шуд ки Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид зимни иҷлосияи 77-уми худ қадномаро дар бораи эълон кардани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо қабул намуд. якум ҳадафе ки Созмони Милали Муттаҳид дар асоси ташаббуси пешвои миллат эълон намуд, ин эълон намудани 21 март ҳамчун рӯзи ҳифзи пиряхҳо. яъне ин ҳадаф нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам боло мебардорад. дуюм ҳадафе ки ҳамин созмон дар заминаи ҳамин ташаббуси пешвои миллат пеш гузошт, ин ташкил намудани фонди махсус дар назди Созмони Милали Муттаҳид мебошад ки барои ҳифзи пиряхҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат шахсияте мебошанд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ на ин ки ба масъалаҳои танҳо дохили кишвар ва минтақавӣ таваҷҷӯҳ мекунанд, ба масъалаҳои байналхалқӣ низ таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳар ҳадафу мақсаде ки пешниҳод мекунанд ифодакунандаи манфиатҳои байналхалқӣ мебошад ва ин ҳолат нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам болотар мебардорад. بیست و یکم март рӯзи байналмилалии пиряхҳо дар ҳоле таҷлил мегардад ки имрӯз дигаргуншавии иқлим тамоми ҷомеаи ҷаҳонро нигарон намудааст. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст ки 70% оби тозаи ҷаҳонро ташкил медиҳанд. ба хотири ҳифзи ин пиряхҳо ҷомеаи ҷаҳон омодагии худро барои дар амал татбиқ кардани ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор намудааст. эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо барои рушди ҳамкории тарафҳои манфиатдор ва муваффақ шудан дар пешгирии раванди обшавии пиряхҳо натиҷа хоҳад дод. масъалаи муҳиме ки имрӯз хеле ҷаҳонро ба ташвиш оварда аст, тағйирёбии иқлим ва набудани обҳои ширин аст. пешниҳоде ки аз ҷониби Тоҷикистон шудааст саривақтӣ аст ва ҷаҳониён онро бо тамоми ҳастиашон қабул карданд ки воқеан ин мушкил ҷо дорад. обхезӣ, тӯфонҳо, баландшавии сатҳи оби баҳру дарёҳо ва кам гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз паёмадҳои асосии обшавии пиряхҳо хоҳад буд. баландшавии ҳарорат ва обшавии пиряхҳо душвориҳои иқтисодӣ ва норасоии оби тозаи нӯшокиро зиёд намудааст. ҳоло 3.6 миллиард нафар аҳолии кураи замин ба норасоии об рӯбарӯ шуданд ва то соли 2050 ин шумора ба 5 миллиард нафар хоҳад расид. гармӣ аз омилҳои асосии мусоидаткунанда ба ин раванд ба ҳисоб меравад. тибқи хулосаи коршиносон 3 соли охир дар саросари ҷаҳон гармтарин солҳо дар таърихи инсоният ба қайд гирифта мешавад ки таҳдиди асосӣ барои пиряхҳо ба ҳисоб меравад. ин мавзӯи оддӣ нест, аз нигоҳи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аҳамияти миллӣ ва байналмилалӣ дорад, чунки дар Тоҷикистон ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мавзӯи ҳифзи пиряхҳо, ҳифзи муҳити зист ин як сиёсати оддӣ нест, балки қисми таркибии сиёсати миллии ҳукумати Тоҷикистон аст. аз дигар ҷиҳат ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки низоми давлатдории Тоҷикистон сол то сол бештару беҳтар ташаккул ва такомул ёфта имрӯз на фақат дар ҳалли масъалаҳои дохилӣ, балки дар арсаи ҷаҳонӣ муваффақ шуда истодааст ва ин аз муваффақияти бисёр бузурги дипломатии тоҷик, сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. 21 март ду ҷашн.
агар наврӯз ҳамчун ҷашни миллии ниёгон мақоми ҷаҳонӣ гирифта бошад, рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар асоси ташаббуси роҳбари давлат аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ пайдо кардааст. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон зери сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаббускор шинохта шудааст. се гурӯҳи давлатҳоро ҷудо кардан мумкин аст ки онҳо дар созмони милали муттаҳид ҷой доранд. давлатҳои ташаббускор, давлатҳои ҳамроҳшаванда ва давлатҳои овоздиҳанда ба қабули қатномаҳо. ва мо хушбахт аз он ҳастем ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ тоҷикистон тавонистааст бо роҳбарии пешвои миллат дар байни давлатҳои бузург ҳамчун давлати ташаббускори қабули санадҳои байналмилалӣ эътироф шавад. дар асоси маълумот ҳар рӯз ба ҳисоби миёна дар олам 1 миллион тонна ях об мешавад. баъди ташаббусҳои тоҷикистон ва дидани ҳолати воқеии ҷомеаи ҷаҳон ба мавзӯи обу иқлим таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуд. моҳи майи соли 2025 дар пойтахти кишвар аввалин ва калонтарин конфронс вобаста ба мавзӯи пиряхҳо баргузор мегардад ки роҳбарони бонуфузтарин созмонҳои ҷаҳонӣ, таҳлилгарону коршиносон ва ҳайъатҳои давлатҳо аз ҳамаи қитъаҳои олам барои муҳокимаи паҳлӯҳои гуногуни мавзӯъ ҳамоҳангсозии нақшаҳои нав ба тоҷикистон меоянд ва дар шаҳри душанбе барои ояндаи беҳтар хулосаҳои зарурӣ қабул карда мешавад. наврусӯҳи азизулло хуршеди азиз, баҳодури ҳасан, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. беҳтарин хушиҳои зиндагиро бароятон таманно дорем.